se io ua lua tu ta te tala tala apa au e ole tai tai au se io ulele atu ai lunga au ele anga sole watu ai mai ole Manuao e iala upele So ata se I whailea ma waila au I lo uangana pe te kisi si o limalia I whaalele mai I le matangi e le anga sole watu ai mai o le maafi e I ala upele mole mole pu e mai so ata se I whailea ma waila au I lo angana pe te kisi si o limalia I whaalele mai I le matangi e le anga sole watu ai mai o le ropati e I ala upele Savali awane I to e te paitua e iala upele e iala upele e iala upele ia e mana tua ole awala e mala lua a e savali awane I to e te paitua Mātou tamai o le langi, ia pa ia lava lo suafa e whaavavau. Wa mātou wo o atu nei o luma pa ia, e si I atu le vi inga mali whaptai. Whaptai te le lava, I le ola o e Manuia mai a te mātou.
Patai poe I loa lofa mai a te mātou wa Manuia mai mātou wa whaopopole nei aso I mātou o langa. Ai meise poe whaopopole isi aso lulu ole mātou nei au auna. Au nanga. Au wā le atunuu. Leatuivaoalii Manuia tele mai lava ia mātou nei po. Ai meise poe ia tangata uma mai mua mai Samoa Leitu ma Leitu. Ia Manuia ati tangata matutua toi ina ma tina matutua Manuia atu tele lava e meise sunga whaipe amlato whaitua mlato ainga. Manuia mai po ia te mātou le nei po ia maue mātou se Manuianga tele mai loa fio ia maue mātou le fia mai loa fio ia maue mātou lo file mu maue mātou le ata ia maua lave mātou le fia mai le amatanga se yo I le unga le nei po karame. Ai Faapitoa lava Faaptai loa fio ona ole mātou pule le Afioga Aso'au ia maue na ia le nei aso whaapopo I lona soifua e au na pea I le radio si ufofonga tai au fo radio e au na tuai I le au fia le atu lau Samoa I ma o sanga Manuia pea loa fio ia Faaptai sua ma soli sua male ainga ona ole nei au nanga through the radio. Faaptai lava Leatuivaoalii lofa mai Manuia mai shau pepe nei ia o loo vevesi lava le ainga shau tama ai wa fia wa mai I nei Leatuivaoalii Manuia mai a te ia mātou uma. And I'm very happy, Almighty God, that you help my grandson but in court. Wa malo ai o ia siana fine. O lea tua sosoani mai a te mātou. Ia maua mātou le fia mai a I o Manuia matupo kalame. Vi ia loa fio. Ona suapa Yesu, ma te ole mala au tuai loa fio. Amen. Sui
ahead. Ia, mua lava pata lofa atu, ele mamalu mai paia o tato atu nuu, po fea lava moe le mea o e ala mai ai, po o Samoa, Manuia, Australia, po o Afrika, po o New Zealand, po o I nei po i. Ia, pata lofa atu ia te utou malava to mamalu mai paia. Ta lofa lava. Ia, bi ia lea tua ua toe au lia mai nei aso lulu, ma ole a watu aise matou au nanga mo o tau. Ia, e whaafia atu ai o tau mo le nei, afi po le nei po i Aoauli. Ia, ale nei teimi. E whaatalofa tu foi I le tatou pule, po le tatou whaatonu, le sunga whaaptaisua. Hello there. Matalofa CEO. Yeah, makes it for you. So granddaughter, this is my great-granddaughter. Her name is Royalty. Yeah, Faptai. We're going to enjoy tonight's program. Ai Faafofoga'aga mai loa. Ole aluatu se Aoauna. Vai lava sinei a inga. Po o sinei au ofisa. Ale teimi la nei, walu le pese, amanua. Ole teimi nei, ole a tatou a ngaya tu loa, ile tatou whaatonu ile St. News mai tatou, mai Samoa. Patalo whātua tamua al si fonga o le tai au fou mai Samoa. Ia bea ai le ta'longa laka pia Samoa ma stasi o awanoa. Mo le lumana ia o ina whānau o le tunu uwha awala mai ai le whaapāanga le APTC po le aonga mtata SS Australia ma le Pasifika I Samoa. Saunoalo ia le whengal minsta amtanga rengo aonga ta'longa manganu. Seu ula yoane tu au ile saunoanga nalo ia le whaapāanga le tulanga tau ta'longa laka pi. Wa tupu tonu foi ili taimi o te pena ai mo ta'longa o le ipolalangi falani pe ona ia saunoa. O le aonga mtata SS le Australia APTC Soswani I tangata anu o le Pasifika I au onga e so o tanga ile mawalulunga wa o onga I Australia. E o mai newa silia sfuvaluafe tangata anu o le Pasifika mtemrese ua whaau matu spasi mai le APTC o na lala I Fiti, Samoa, Vanuatu, Papua New Guinea, ma Solomona. Ma le Certificate 3 po le diploma vaenga SS wa o oina e au fiail fa insenia o loanga osi fa kamuta elitise tu lisi tali malo a o oina pulenga soifua malo loina ma le au onanga lautele. Inisi o talon tanga ring of mlanga inga le fionga I le palemia na tali malo feilo inga fa talanua na fai ai Samoa le vai o senei fa tau polkalame malo au fa tasi e fa fitau iai fainga tau fa amtau o le polkalame o tangata malanga ma fa amtalanga e nofo uta iai ma wha maunga o ingoa o pāsese. O le ofisa silon tanga runga le palemia anga Philly Shem Leona ia wha whaelo ai. I le vaenga le UN po le Counter-Terrorism Team ma le lato misio nai Samoa mai vaenga SS le ofisa malo o whaatasi po le UN Counter-Terrorism no le whaatonu ofisa whala au whaasainam soltu la fono whala poptonga whaavao malo wa le sivili ofisa whaamtalanga vsota inga whaona po nei male whaala poptonga whaavao malo mo malanga whaavai taimi. O se polkalame tā ua mua tunu ulatou te iloa ai whailo I tūlanga la matia whaavao malo. Ai ole se iti ai o to mai le ngata I tangata whaingaru ngai wafu malai wa lele ai o wa lele so ta inga wha nei ono po. E muli ta I ai lisi o pasese mani whainga wha soli tula fono e so o tanga iai. Ai ole wha tā ua fo el tātou tunu o walalo o wha ngā ma wha maunga mosem ta upu soli tula fono ave iai se mata I tu. E toli waso o le nei wha soa. O sona taunu unga o le afso soani fo I tāpina ngā Samoa il fono. A taita ia malol tau pulenga le whaia mai ili tausanga fau. Ufa awau pea ngā luenga la mea I mo Samoa malalangi a toa talua a fianga mai la pisi e peo plastic. Ua whalau loa mai I fo I male pulenga fau le asosia le Samoa Recycling and Waste Management Association.
le Bristene, o Mr. Leatuivaoalii Sio mai le Pacific Recycle, o le Bristene Sosoani Mrs. Edith Aka Ap, o le Tautupe, Eric Clem Cruz, Whailau Tusi, ngal malmana Rona Lee Mali USP. Sau noile sa tu le foi tolwai Mrs. Kylie lona fa tu tuangat committee fo la to te fa awau nga luenga mai lona tulanga o ye nei sau noa e le Preston fo le usila fa yoane e fa fetaya le sunga Kylie lona sau o tau la muai sa mo nei matata o le oino la pisi matoi fa nga fa te siai mal fa la wi lo le website le fai to mo fa mtalanga fa ona po nei lunga o le internet o le www.srwma.w tu fatsia ele sunga Annalise o Sullivan mo fa o le asosile wo o fa lua ona totino na fa vai mai lu o sufitu o fiai sui mai company recycle o fai o loa fa ngosi o loa le tunu na la to mata I tu la pisitia I no fanga fa toi ta fa ngata pe tai le toi lima tau sanga tumul na no fanga fa tu ai lo le asosile sa tele na tia I fa soli tu la fona umala PCSS I ta fa ngata ma fai lolo na sao e so ni le ta watu e tu ese la pisi le ngata I ainga ai o pisinisi ma onga pe plastic waste oil ta vale tia ai o masini waleanga ma tini fangu malato na ai le anganga le reduce reuse recycle ma le return fa awalatu ya onga por kilometer vanga ma si singa I no fonga fa tino ai le toi fa onga la pisinga o sia isi me onga o plastic o fa mawina e malo au fa tasi o se lu itele le o fenga yai malalangi ele ngata o le si umanga ai o so fu ngata o le la titi o samo o ye nei a wo atona la pisi fa momonga nei a malo au fa tasi le tolu sulfate si male 5 kg plastic ile tausanga ale tangata o le fa tasi male tasi kg nala pisi e u atu ile sami 5 te tele fa Faapitoa le o tu uya onga fa lo loa fa tani malo malai ta alo ma falo le malo I polu e la fo ye plastic mulmuliane ona tu ma vai lea o nala pisi fulu fangu mtoi fa foi molenga usia mai o isi o lo fo fangu tioata matioata e nuti fa one fo ya tu isi fo pisi nisi o la to fa ta o le sisi o manga fa nga isi ma Kala mai Amerika Samoa tau tino le officer silo le Espan malo sianga fa le territory Mr. Maloni yang I lumor fai pule le mota lisio mafu angol fa le tono le tise pe na fai tio I nai le au onanga o le songa fuol vai so nene mal au Faapitoa le pule ngol le tise mal swa mai le Espa talu fa se ata nu ele ngata le a tol au onanga I manua ai o tutuila e au fiai mamolio awala fai lo le pule ngol le Espa wa mata fa nga solo nga renga talu mai le masina tolwai ile tolu selau moli na tau nu ul masina tolwai ai o tau nuua I le wafu le isi tolu selau. O isi mafu anga le fiwe faatali oka. E ta itau sanga faato atau nu se sapalai. Faapena fo ile oka o afi po generators. Wo oai ina oka mai afi ko lea talu e fiwe faatali. O le tulanga tau la pisi la fua ina ta ual pulenga le suavai. O iai apa e tu wai la pisi. Ai o fanua e faatutu wai le faafitauli o iai nei. E le aini fanua e faatutu wai apa la pisi. No o lava ma fau e tu I lalo fale faatali pasi. Aina toeva ai fo I le si tu. Fautua ina fai pula le mota le pulengo le aspa e avatu salato lisio ngā ruenga whaanga solo. Faapena foi o na fa malo ma faaftai I le lato ngā ruenga o ngā pāti ai nei. Mai lava I Amerika Samoa e wha moe le toe foi mai I le territorio le li fo mai. Sanga lue le LPJ whanga alu Dr. Joseph Shumway. I se tali lana tal sanga tu inatu pulenga o le falmai. O li patia le KHJ, le loto o le alii, e toi whaafo I mai ana tala na whaim whaato ese, I lana whaamtalanga sa ta uai, e le moni cases I misela I Amerika Samoa talwai nei, ai mai silvaenga o lana tala, o whaalau loa le misela I le territory o se whainga mtanga rengol soifua malo loina malo Amerika Samoa, e maua mai eini tupe ia Amerika. I le alavali poti o talanoa ai le pulo le falmai LPJ Dr. Akapusi, o ta uatu e Dr. Shumway, sa le te tau ona ia whaia lea tala se, e mawhai ona ia toe whaafoi, nā tala mawhaato ese. Pei tai o ta ua, e le ripota le KHJ e tu mau level 4 mai Dr. Shumway lana tala na whai,
O cases misela sa tusi aile positive e false positive. Ma le whaasalaunga na whaia, sa fua ilunga o cases misela e le moni. O lo whaatali le li fo mai o whaasala i nei, e se tali mai le poar mo lana talo sanga, e to ilo lona whaasalanga le tu mau o i nei. Le se whongol tai au fau mana tamua mai Samoa e Manuia tuengol nei aso. Ia, o tātou telefona mai Samoa, sa awina atu e le tamaitai o leilua a me Senator Nielu. O nisi na o tātou tala pi o nou tō Fofogaina o mawhai o na awina atu i le lango marusi mai o le Paradise Supermarket and Store ia whapena fo i le au nanga a le Crystal's Room and Board. O ia lea o lo whiangai ia ma le whatupeina ia o le tatu o nanga mai Samoa, mo le tui furenga ang whaftai i lea vaenga. O tatu whasalungu whapisi nisi, o le Paradise Supermarket and Store, o le whalurua Samoa e maua iso si o loa, e maua iso si mea tau lima, o loa mo tamaitai, o tina, i whapena fo i eli, o i whaitanga, o aloa mo li, o puletasi mo tamaitai, o tautalinga, o mea umalawa whapena, o loa Samoa i mea aitu apa, o pusa whai, o le talo, ma so se vaenga o mea, ele o maua se mea ai vela mo le taimi nei. Ai so se o loa Samoa lava whaatasi ma le tele, ma le anano nisi o loa e te maua uma, ile au nanga a le Paradise Supermarket and Store. E te tala mai lea songa fua se e pa ia lea so whareile, e le te tala ina lea so nai, ma lea so saa. Vala wane il telefoni fitu tasi wha, 553, valu 55 o fesili morta matei pule, Leatuivaoalii Crystal Aso'au, nā tu te sila mai le teminei, ia o ia na o lo whaatauteia. Le ngatara le whalolo Samoa, iai foi lana tautua le nā utau o le Crystal's Room and Board, ia o le nā o lo o ia tautua i mo senior citizens, o le nei atunu. O lo winga e le na o tangata pae, e le na o tangata uriuli, ma o tangata ena, o lo o whapena o na launga tasia, i lea vaenga o le tautua a le tamaitai o Leatuivaoalii Crystal Aso'au. Ia, wala wane i le telefoni fitu tasi wha, 553, valu 55 o, whapeo i eise mea o fia mose me no foai, io e tutongi lo potu, i se tau talawhiangai malau income o lo iai. O le mea tau mafa, ia e te tau sami, whangaina oe i le tae Aoauli a fiafi. Io e paure me te mo mia ia o lau rent, e tutongi e le potu e te nofo ai, e pia le te nofo le hotel, mana nei a fale, ma tausi fale lei oe. Ia o le vaenga o tatu wharta avale, o le vaenga o ta ua, o le Aaron Dodds, po le wharta avale le nā, e tutono le Aionoko po North Corona. O le wharta avale mawai, not only the brand new vehicles, e whapena fo used cars, e maua le tautua ma le aunanga, a le Aaron Dodds. Whafsota iane Brian Va'aleleili ma, o ia o sealo o le tātou atunuu, ia u whapaleina fo i le tūlanga o le sales consultant, ia po le sales manager. E mwhai ona e walau i e wsosoan iane ia te oe, ia a mana o turn in lau ta avale for a new car, walau iai le li o Brian, e wsosoan iane ia te oe, tua tusi pe a fiate tia iai, tasi iwa walu o Hamner Avenue, Noko, California, iwa lua walu wono o telefoni, fesili mo Brian, i le telefoni lua tasi tolu, valu wha o ono 551. Ia, e whapena fo i elisi wharta avale uta ua o le performance auto sales, na o le used car e maua le whale i le wharta avale lea. Wala wane i le telefoni 512, iwa ono iwa 5, ono iwa selau. Ia po le telefoni whi avea iwa o iwa, ono taurulua, ono 5, ono tasi, fesili mo le li pule o Aiki Manda, ia po le li o George, o le tuatusi, o le tasi 5 wha o East Whittier Boulevard, City of Whittier, California, iwa o ono o tasi. O le vaenga o le life insurance, mo o mia tele tātou sa moa, te taufu ina o ina tātou le vaenga le soifua mleola,
o le whaia o se life insurance. O le company insurance le o taua o le FFS po le first financial security o lana main product o taua o le IUL po le index universal life. Ia te tonu le living benefits ma le cash value ia o vaenga i o le tautua e mwhai ona e whaongaina a o soifua pea. Le ngata i lea o le cash value mo whaalavilave whafuasei so swani i le retirement pea whai o iai. E mawhai foi ona insure mo tangata o loo maua i mai tu mau. Io e mai e iai le suka, iai le kanesa, iai maisi mai e te sirafia, e maua uma e launga tasia tātou i lalo le vaenga ua taua, ia o le final expense, ia pe a le pasia, ia le tātou, le blood test. Whaafsota iane, ia le whetalainga, ia matawha rātami whatilua, i le iwa fitutasi, tolu o tolu, whaafitu tolu lua, te whafonga mai, iwa fitutasi, tolu o tolu, whaafitu tolu lua. Ia pe whesili lonu whartua, te mai tai o seri whatilua, i le tolu, lima o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. Te whafonga mai, lima o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. O le vaenga o le whale o loa o ta ua OCI por Orange County Islanders Polynesian Store. E mauai foi o loa Samoa, o Jessis Lakapi, i o mea uma whapena, mauai foi o Latu Bakery, e tatala me le aso lulu i le aso to'onai. Mauai mea ai vela na o le aso to'onai lava. E o e wala awane i le lima i vatasi, lima o i valua. Fitu tasi wha, lima i vatasi, lima o i valua. Fesili ia mo o tamaitai o Kathy, Tiulin, fui ava, ia po le lipule o mualia fui ava i le telefoni fitu tasi wha, lima i vatasi, lima o i valua. Au ne ngalo ia te oe sau whangu asia. O le asia fsosoani tele i lo soifua malo loina. Ioe wala awane i le telefoni lima o nolua, toru fitu o nolua. Te whafonga mai fesili mo tina iasoli, lima o nolua, toru fitu o nolua. Ia o nisi nao tatu wha salaunga tāua tele mo lau si la fia. Ai o lea o le a fu iatu i tamaitai o le taitai o le tatu porkalame ia mo sana porkalame Faapitoa. Taisua, mole pasalawino tatu pisinisi. And I like to thank you all those businesses who are supporting the radio, who are supporting us, and may God bless all you guys' businesses, okay? And may you all prosper and succeed successfully with your business. All terminates if I'm mole lava. Ya lo fiona su aceita mai lava le pese le o te fia wa lofa tu lava i se mato a inga le au te hui. Te hui, I'm for te hui forever. O te hui o la o great-grandfather lai tanu i oi I piti uta. So te le tangata piti uta o le au te hui. So I know I have te hui clan all over the world, especially here in the United States. Yeah, I maise lava Tahiti. O la oitu, o le Tahiti, mali Samoa. Yeah, South Taso Pese, pa Tahiti, pule, pa molmole. O la o grandfather, o te hui, o lona to olua o langi. Pa I poipo le teine piti uta o langi. O lo ta o oto nei la ua, I piti uta. Au le tele whanau mai lo to ma, lo grandmother, you know, au waenga, au sevi, au le ai, o matele au isi whanau. Yeah, o lo sala lau uma ya au Samoa ma au Tahiti ya. Yeah, I love you all. Bonjour. I don't know but welcome back to Siupaponga o Tai Au Fo. I love you all. And enjoy our night. We're going to have a lot of fun tonight. Thank you all. Papatai tele tula mo to yewa.
ko mengi mai po comments mai if Manuatele tula Leatua. Ya te oto. Thank you. No oe e to'u nuna a te ie i mele ka pa'ono to'u aroha ia oe e ia e pahaea e ti aturi e atua nana e arata ia oe no oe e to'u nuna a te ie i me ka pa'ono to'u aroha ia oe e ia e whahaea e ti atui te atua nana e arata ia oe Rotoi te ea Akata rahapa Akata rahapa Te patata mai Raho i te Paterea o te ea Ole hori oro I te
Fo. Bonjour to all my Te Hui Tahitian clan. May God bless you all. As of now, te mine, ole a whātaratala noa I loa, ia show grandson. Tote mana tua foi vai a solentea. Na sa wai show grandson e whai o ia mau special guest. La ua ma show granddaughter tainea. Ia e te I loa ua vevesi mai I oi lai tu. Ia ua whapena aina alu la to show ta mai. Ia mai shana fine ua walifo nei fa fine ua ta ofi le pepe. Ona ua loto le ale fine na te whapea. O ele teine le I nei e sawa au e mai show tama. Ele lo ole radio ele ni teine I nei ele fongi kama. Nga au mako wa mai sunga whaton. Anyways, ia o lea lau o William, I'd like to introduce to you my grandson, William Henry Jackson. O lau latali'i lea o matua o Shautama o William Henry Jackson III. O siana fine lea o royalty. So, baby, would you like to introduce yourself to the public, to the world out there? How you doing? I'm William. Loud. My name is William. This is a royalty right here. Okay. Little Will. We call him Little Will because Olitele mato William Henry Jackson. Ola utama matua foi e to lua yo sons. O Henry William Jackson, Leul matua. Tama Shautama lea ola young son. O Henry William Jackson. And as of now, baby, I invited you to be my special guest last week, but it didn't go through. For somehow, some reason, God allows things to happen for a reason. Anyways, here we are now, and say fa tam fai lava tu lava pa Samoa tu tato awal Shautama lea. Ole afa Mexico, koe afa Samoa, ia toi afa Meuli, ia toi afa Tahiti, wa kele ia. Ia leitua Shaupana lea. Anyways, ole vai aso lea na whapea ai e sau I whai mau guest. Ia awa telele whawe lave. Ia le lave, ia le atua. Thank God, baby, that you made it here. All right. Ia wa whai lola, ia ta oe mua. Awa e fia alue, e a foinale e ta alo. La whaatali ma mea ta meita mato ainga ia lea lato e whai lato au basketball. Anyways, baby, I thank you very much for being here and taking your time to come here and be Grandma's special guest. How old are you, baby? I'm 20. Okay. Ofisi Shautama pe fianto sanga I find my luas fulu. Yeah. Wow, do you love your daughter royalty? Of course. Yeah. Okay. What do you do? Do you work? Yeah, I work at Paradise Market. Yeah. Oh, okay. And how? I saw you bringing the baby all the time, and who else babysits the baby when you're not there? When you have to come to work? My babysitter or my sisters, Jade or Jasmine, or my parents. If I just have to ask. Yo lo fasili ai po ai e babysitter awa e whainga luenga le Paradise Market. O ia le whiangai male hawhainga le male cashier. Yeah. Tele ala teimi. E alu maawe tupel whalolo e whaatau wa ia. Ia mea pepe, mea needs al pepe. Ia o whai atu ia Shautama o ai e babysitter awa o inei Amerika. Tangata e over le afe. Ele mai aso e babysitter ai le tangata I le tame tite tasi. Ia le whamai Shautama babysitter ian tu whaafine. Ia malau whanau teine. O whainganga mato a inga. Everybody, it's a teamwork. Everybody work together to prosper, right? Yeah, I hope I hope for the same thing. You do so ma inga sosoani lazy avaya to tinga ina lazy e alu whainga luenga.
O to walu foi e to tongi se babysitter. Lei ai a inga to paafine, to angane, grandma and grandpa. E babysitter se fe tupe. Yeah. Anyways, I told them last week, you know, that I told all you grandkids to marry Samoans, that God told me to marry Samoans. O sa utama pena o fayato ya te o tole va yaso lea. Petalai mai lea tua, ya make sure if I poipo yo whanau, to whanau i Samoa. E mau tū ai ma mau sali e tato anga nuu wha Samoa. E le ngata inga e mau tū ai le malusi anga o se a inga. Ia wo wa aia ia I a inga lai e no nofo Samoa I Samoa. Powerful, strong family. It's a blessed family. Yeah. Then I told my kids and grandkids, pa mai lea tua onto no nofo se isi atu no ai no nofo Samoa to strengthen our culture and to strengthen power in our families. Yeah, walu, loa sama lea wa maua maile teine. Yeah, laua mawaile pepe. Yeah, misa. Yeah, there laua whai mai shautama. Grandma, I don't want to marry Samoan anymore. I don't want to deal with Samoa anymore because of the problem la maile teine Samoa. And I was telling my grandson, whai shautama, say baby, there are different people. Ese Samoa. Na paua oe we sei la Samoa paua. Ya ba iba ia tu isi au vanga la le ya la to. A leanga mai lava le fausinga o tametisi mai tene ile a inga. Ya e matua lava leanga foi fausinga sana ia marriage polanga ia a inga. A saulita mai titi mai a inga ya Aoaau ai Yesu. Aoaau ele file mu. Matameti lele they never seen their parents fight. Oh yeah. O no fa matama o se au vaanga ia. O le ma commitment na ele misa le tameti. E ma o ngai o le potu ia. Fai lola ia avanga o wana te lo metameti. O la fai la too. So there's always peace in the family. Yeah, lelo if I may showtama. So Vasily la showtama. Quite Vasily, baby, because you came the other night and told me, Grandma, I'm tired. I blame you because you told me to marry Samoan. You told us to marry Samoan. Is there a possibility in the future that when you meet another better Samoan girl, would you change your mind and marry another girl or have another wife, a Samoan wife? Samoan wife. We're talking about Samoan. Yeah, I mean, if it's the right girl, it's the right girl. That's all it is. Talk loud. It's just, you find your person. If they got you, what? So if you find your person, then you find your person. That's like, doesn't matter the race. Yeah, orefa mai shautama. Yoi. Longa winga yele chance to e fa wo e se Samoa. Ya fa longa mai la o le tena Samoa le e mana o mia so wo. O shautama le ya e le palau vale e file mu e loto maulalo. Bale loto maulalo le e fe la o kwa maka e kenge le ma fasi ko wa ka le pulumu. E o le ainga mai fasi shaukama sa sai ofu. Ai o sa I love. O ke whai aku lava au ia anga o au le sa sai mai la ofo ma pe whasi mai au se ainga lo kolua. Ia ele hampo au langa ele valea. You know, whasi mai whasi atu. Ia wo le generation le second generation. Ia le wo la to ia. Ia fionga le tua a. Ia watangi le pepe. Ia ale la. Did you feed the baby before you come here? Yeah, first. She was sleeping. Oh, okay. Okay, baby. What's your best advice to all the fathers who are in your position, taking care of the kids or a kid all alone and being busy working? What's your best advice?
Because I'm pretty sure, o te tana iei fo I to tere tama la iti au tama au tana vo, wa iei la to pepe. Ai se mea fo ya o to. It's something new. It's a new life, new experience. So because you had gone through so much for so little time that you met, who the lady, the mother of your child, what is your best advice to these people who, to the guys the boys with daughters who've gone through the same situation you're going through right now? You just gotta keep your head up. Just gotta pray a lot. Just go to church. Just pray to God. He'll give you the right path. Just follow his footsteps and he'll lead the way. So that's all. Ia se fam Samoa ato le talia shautama na ufai ai po I fesili ai ana ia. Po le asa na advice ana papautuanga I tama. Sama la iti o lo ui ia e la to ia mea ia ui ai poi o ia ole fase la to lua ma pa misa. Ia ala fa mai le talia shautama. Na to talo I le atua, ia malosi le atua. What's your next answer? What did you say? I'm telling them your answer is to be strong in the Lord. Matatalo and pray, huh? Just keep your head up, go to church. If I might, alu le lotu, keep your head up, meaning, yeah, tuolo ului lunga, meaning keep your head up over le whaavai oe ma poinale ma vai atua there's life ahead of you. Yeah. Ia lawa latu le pepe e whaasusu le pepe ia siona puna ia lawa alu e whai le whangususu le pepe. Ia le whai ngā leo shautama lea. E alua pe fo whea me aluai e alua ma ave le ako. O le susu o le diaper. Ia o mea ai. Wakangi le pepe ia pa akule ka avale. Ia le ava ua sao ma mai le avenga. Ia ka lo whai shautama. Ai lava se teine o whaalongolongo mai e 2018. Wai 20 ia tausanga. Lua se full tausanga shautama. Ia. La to te loina lau telefoni le e advertise so ato e sua. Ia o le fitu tasi pa 553. Valu 5 fitu o. Pa so tai mai au le grandma. Ia no tango la ia interview atu ia. Ia oe le pe fia wo shautama. Yeah, come back here, baby. We're almost done, so you can go play your game. Okay. Yeah, la wari fai faasusu le pepe. Yeah, faasusu le pepe. Yeah, ole olanga lava la le neo sinei tama. O tama e lotu. Tama e lotu maulalo. Tama e le palau vale lon I totono le ainga. O le tama fo ila le whapena fo ila le laki o le teine nofo ai. E raise for ilana whanau I le atua, I le alii. O le mea nā tauna na mo'o ai tātou. Ma, I'm very proud of you, baby. I'm very proud that you did not hit her back away. E le mawhaina tango o whai ai whawhetai le atua tele I tango I whasi pe whasi atu, pe pō atu. You know, o ke whai akua isi Samoa, anga ngisi Samoa, o ua whai le fusu ma le ainga a shautama leo. Ele I fusu ai si le pepe sababali lau le awala. Moa mai leo la savali a shautama. Awai le mawhainga ave le ka avale. Ua leise ngofoa. Ia kula fonga inge le mawhainga ave se pepe leise ngofoa. Ia ua ave lo le kenga le ngofoa ua sei ape lau sa ngofoa. Ngofoa pa akau shaukama. Awa sei le kenga le ngofoa. Savali lo shaukama ma ave e sili ai. Whamaito spa ia. Walk away from the angry man. Ile tuse whataoto. Walk away from the angry man. Aiwa atulo se tangato ita mai. Savali ese. Aiwa atulo loto o lua wa ita mai. Savali ese. Aiwa ai atu so se isi lave te alu ngā luenga. Po o lunga le awala. Po le tu po ile lenga ke lea lai. Misa so eka ngaka ile grocery store. Savali ese. Aiwa mai lea tua. Walk away
from the angry man. Ia maua ole file mo. So ole mea la nana whai shautama. He walked away from the angry family. Ia, le la wa maua mai loe e leo leo. Piki loa shautama mai a ia leo leo whai le whawhinge. Awe ngai ia lunga wha. Whawhenga awe lunga wha whawhenga alu ke he le kama msanga ngā whawhinge. Ale awe lunga wha ia la loka oi. Ia le alu ma la ko le whinge. Le kenge a mai le ngofo. Ai o kengi a loa ma won ia le ainga lele. E kakaunga awe la ko whai pui pui. A whai ako ia leo loa shaukama. Mga o e awe o wanga i whai pui pui. A whai ku shaukama le ai. Ia o e loa shaukama menga luako i whamakala. O la menga le lokai oi. La menga kai wha balbalea. O whai la le mea le i ngofo i le ainga lea. Wa o fiu. Wa o fiu whai shaukama. Fia i loa le address e ngofo i le ainga lea. Oh, ea. So wale fasi le ainga. You know. Kia loa fasi le lo makuanga fasinga oi. E ngai o leo oe se kama ngai sau mai lau se la au. E le loa le ainga lea o oe. E sau mai le ainga ko akele piko i ko akele. Le Orange County a ko. A ngai. Ia e wha mai shau kama. Whapea mai shau kama. It's okay, grandma. Langa e makua ia ole grandma. She's an old lady. Ia sao lava e wha sao e au shau tama langa whape nā lea o onga e mātou matu whanau. Ao aiwa ai ato mana o mia se lo matua, po se toe ina se pe soso ani. Help. Sa lava ona e whaati ngā ma e alu e whasi se tina po se tama e mei se lava wa grandma, ma grandpa la tau e Manuia ai o toi le atua. Ato wo fo I whale o loa. Ai se lo matua po se toi ina luma oe. Ai le te wa ai ato le lava lana tupe. Tango e totongi. Awai lua aso tolu aso sau. Toi whaafo I mamai le atua. O te whai e ia lana whape name tupu ia au. La sa taime tele a teime o te alu ai. Ua me lava le whawhinge le luma wa. Ngā kupu fwoi ka la kua ngā while taiken. Wapea, oh my gosh, kua kuai ke le son. Alau ke a mga o ke ale mai ia moenga o patient fola ia. Wa atu ton. E whaatalitani mai ia moenga ia. Ua tu, alea ngā kua le whinge ki ngā whai akula ngā credit card. E decline. O whapea, e hele mele e tupu. E pio ma le se kupe. Ngana o kanga kua la ia la uale o whakola e se fine lea. You need money? Mana o mi o se tupe. Ia lea. Kanoa avele se lau. Ia maa lava se ten paku lea, it's okay. Kere kanga kai whai ia o lea ngā oe. Ia kanga rosi finge pise inkia. Ia gake loa inkia ia I kama I dati lunga lako ulu whapea. Ia kanga rosi finge mai ia ola o change. Whaku, no, it's okay. Ale lo le finge. Se whaababe ia wa ufiaro le, pisi ia o le, whaakali mai ia o mai whale. Anyways, so that's how I taught my children. Okay, baby, if there is a chance of you find a Samoan girl, a Christian girl, non-smoking girl, non-drugs girl, non-usage girl, and a girl that humble, the girl that loves the parents, would you want to date that girl? A Samoan girl? You cannot date a Palangi girl, Mexican girl, or black girl. It have to be Samoan. We have to obey God. Marry Samoan. Yeah, I can. Huh? Sounds like a church girl. I can do that. Yeah. Yeah, ngau fasile shau tama pe ya se chance se avano e toi wo ai na yes tene Samoa. Tene le ula, tene le I drugs, you know, tene le ingopia. Ya la fa mai shau tama. Yes, I can. Mana o mia na ia le tene lot. Ya ma sanya shau tama wa me umanga fa ya. Ale ole lot ya loi o su e lo paanga. Ole kolisi. Awa a whananau mai la whanau. E kolisi le teine. Atama mai I whanau. A alu oi le teine Cristiano a le kolisi.
ai lai ola le ola langa whapaia ina. E Manuia fo e le teine nā. Ai wā e alu e whainga luenga e whai lua inga. Ia, me umana e o ina e au. I nei whanau. So talo mai mo shautama. I'm asking the public, all the people all over the world who are listening, who are watching us, to please pray for you, baby. I'm very proud of you. Keep up with the work, with the good work, and keep up with the taking good care of royalty. Do you have say anything? I'll say thank you very much for lovely comments and pray for you and your daughter. You'll do your best. Yeah. Thank you for the lovely comments. Thank you for the prayers. Thank you for everything. For me and my daughter. It's great to be here. Okay. Whamai tau tama whaptai lava mo o tō I tō mawhauwhaunga ma natu mānei o comments, ko mengi o lo mai ya ma tō nei, ma ai meise nei ma shiona whine. Yeah. Say I love you all. We love you guys. We love all you guys. God bless you. God bless. Okay, thank you very much, baby. I love you too. I'm very proud of you. And I'm pretty sure the whole world out there loves you too and keep up with the good works. Thank you. Se mai lava stato pese fa mo mole fa tonu. Ole pese nei la o lofa tuai I au vaenga mato ainga uma po tato watu no uma. O pea mo iai o ore sa mo sa me manua o ore sa mo sa me tutuila. Ole tau pese lea au lofa tuai mato au nanga. Wa malo tie o whanua o le awhai le pola le awa o le wheloa inga le au manga ua tauri maina le tau poa te umailo I ana te unga wha Samoa Wati mapo mailo lau awa lea tui mali e toa se maia se mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu ele mawhai lava o na ngalo Samoa I le tele o a solo wanga nu alo ele maua I atunu I favo le taule alea e atamai le lima tau le a amatai lo atunu o sila mai yang maluenga malo faafetai se maia se mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu
se e mai loa le aunga whaapai me tau sala Samoa e ai uli so I tua file mu ta vale vale solo fa tau pati mau susu. Thank you for that. Come over, man. Thank you. That's it. Yeah, I gotta change the I paper. want to make sure I sit down. Okay. Tell the guy come now. Sarmy. Your turn. Come. Yeah. Just leave it there. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Lela faile tato se dedication pata Italia se abrang el se faile announcement. Welcome back to Fofogaina Taopo. Ale termine ale masaina le interview por fata talanoa ale second guest. Wa tosila fiena poile susunga ne a Sarmy. Ai mua lava na alu watu nei le dedication a special dedication pese Faapitoa mata lofa tuai o e lava I Australia. Amen. Praise the Lord. This song for you. Ai
Toi whaata lofa tu foi, mai e si ufofonga o Samoa. Si ufofonga ole tai au fo. Mai nei Long Beach, California, USA. Welcome back to si ufofonga ole tai au fo. Ole temi nei. Ole wo o nei ile mate mate. Wo o whaingoa ina le nei temi. Instead of esili, la whaingoa mate mate. O inei la whaongai nai tatou critical thinking, right? Lo loto tatou mawhau whaonga mai a. Exercise our critical thinking. Wa tō te tātou wa lewa lawan leto ioi kolisi. Wa lewa fo ia Aso'au. Ia ngā anai mea ie. E exercise ai tātou mawhauwhaunga. O le whesiri, tō te mantu ole bai asoren tea. Na o whailoa atu. Sa iai lo mea lofa, mai a Iova, mai Leatuivaoalii, mai a Yesu. Ona tō tongi mai e iau, ona o loo misiona. Ti ngān amatanga ne misiona I whaalonga tāwa o wo ai whai pui pui, ana I u le lei lava, le fulfill ina, whaatau no uina e au le misiona a Leatuivaoalii, a Yesu. I Arkansas, le mea na a wina iau. Ia, at the end na, o le whai unga la o misiona, au mai e Leatuivaoalii lo mea lofa. Taonga tai o lo mea lofa. O le atou sa une mai la. O le aluatu le fesili. O le ata mai tatou whaatonu la Afioga asua. Le se pese. Ai oa nei. Oa wha mole mole. Oa nei whai mai tatou tali. Awa a saulo tali. Ai le aluatu le pese. Ia le taulia. O te manao ia oe ia maua nei te ua saulo tali. A saule tali a laile e lato le pese. Ia na le taulia la I o lau ti ngā ina. Lau tai ti ngā. A le temi nei. O le la luatu le pesili po le mate mai. O le a lea mea lofa. O le whailonga. E lima se lau tā la. Ia whaafonga mai. E leo ni mea pepelo a ia, talu lava na whai iau pokalame, tangata Malo na maua malava. O le vai aso lea le uso ia tala Bailey. Yeah, I hope you enjoy your moment. Hope you buy your ice cream, tala Bailey. A le temi nei, le aso nei, o le whailonga, e lima se lau tā la. Ia whaafonga mai, tāsi se lau. Lua se lau, tolu se lau, wha se lau, lima se lau. O lona winga la. O le lima se lau a saolo mate. Ia. O le lima se lau lea a whaapea te nofa I Australia, po New Zealand, po Upolu, po Savai. Ia. Tai tonu e whaapopo e sili atu lona lima se lau. A whaapea lau tātou I Hawaii o inei. Ia, o le lima se lau lava o le se tupe te le. E ma whaina whai eilo pe mengi ave eilo to o lua malo a inga mai whanau, ma grandpa, I le whale ainga. Nā nei lava pe a whaapea o inei. A whaapea o inei e salo tu lava e matou pule e whaatonu le Afioga taisua, whaptaisua. O le fesili o wai, po le a la o mea lofa mai Leatuivaoalii. Yes, sao tato pese whaatonu whaamole mole. Ila tu I ma o kirisa
tutupu o te leto e pia manatua. Ole ao whatoli toli pea moe. O te tau tino atu o te leto e pia manatua. Tutupu o te leto e pia manatua. Ole au whatoli toli pea moe. O te tau tino atu o te leto e pia manatua. E lalolangi I e tofa soifua. Tutupu o te leto e pia manatua. Ole au whatoli toli pea moe. O te tau tino atu o te leto e pia manatua. O te tau tino atu o te leto e pia manatua. Io e paua o tau sore le fia whai lima se lau tāla. Ia i le tali lea na au mai. Ia lea ua whailoa mai e le tamaitai. Io e whaelea o ngā ina. Ia e le se tatu tali o lata lata iai. Ia tu atu lewa noa I tamaitai pule o le tatu proklame. Ole tali. Alo to alua. My husband. Na o tangi lava le hotel. Wa o mala mai. Mena sa wai pa. Pa pela va o lo to alua pa. To alua so o tangi. Ole amatanga le na la misiona I Arkansas. Ale whai unga. Pa Manuia le atua malo me alofa le nana mai le atua ya te au. Alo to alua. Os tangata. O I ole pālangi. O se whaipe au. Blue eyes, blonde hair, a rich man, very humble man. Was like a football player, very husky, very handsome. I never thought if
foa'i mai whapena se mea alofa le atua ia au. Ai te me nei. Ona wale e maua se tasi se. Le maua se tasi le tali. O le ala. O le a ave le tau se lau ta ala lea, mai le lima ta ala lea. O le Afioga Aso'au. Ai toe ai le lua se lau ta ala lea. O le aluatu la ma le sifisili. Te le alu, te le fi alu fo I ma ave nei tupe. Because e iai tangata o tau. E mana o mia. O le fasili. Ai se mua na ave le tupe. Le Afioga Aso'au. Ia ona pau lava o tau te le e fia fai tupe. Like he said, le se fi fai tupe. O le teimine, o le mate. E amai ai e tō mawhauwhaunga. Se tamai tae ngā tangi. Maasiasi. E le amatanga. Ai le loa. Ala o le atua. Sau nia le atua lau mea alofa. Sili atu. The best man. Most handsome man. 6'4", 6 foot, blonde, blue eyes. Husky like a football player. Ale faya foison to lua. He was a bachelor. For 25 years he was a bachelor. Yeah, toi fai out. And he was very sexy. A sexy man. Ia wa ele tele whamanianga o saule nei tamaloa. Ai tamaloa la nei po lau mea alofa lea mai lea tua. O ia, na ala mai ai o pisinisi. O pisinisi fale ia. Wa ai lea lofa le mata lase lea tua. E lilo ia au lau tangi pia se pepe ilunga le moenga. Ai lilo ia au. Pa Manuia e tele lo luma. Lo sa oni mai le atua lau mea lofa. Wa ave le atua au tatonu le fale lea. Ia wha traina ia au ia lofa in tamalo loa. Ti nā matutua, tamā matutua. Ia oa lofa iai o lau training nai na whaia le atua. Ona o le luma nai au toi foi mai California. There I go. A business like I have right now. Lawa open mai foi le atua leisi fale e ono ai mato e ono ai. Fale. Tele foi Samoa wo mai wo iai. E fia mana o le fale lea, se manai o le fale lea. Ai le afoedina. Mai leanga credit. Ona o tele o Samoa matonga wo mai wo take advantage ya au. O fa apea lo le tale la o whanau. Mami. A mai la ia mātou le whale lea la a te kea mātou le whale lea. E le toi la a vatu ia oe nanga oe te lofa so se tangata. Pe lengi credit pe ai le ese income e ke kango e mai a lela. We gonna take over. Ia o whatu ia pule lava o tau whale nai tasi. A o whale umai ia, whale au. Ia o mea la wo atu nei la tangata. Yeah, you have to, o te whaia, you have to fill an application. Loa a mata na whai so e credit. Yeah, tele Samoa. Ma atu whai anafi isi Samoa. Yeah, se whai atu la po o ai le Samoa le lei credit, le lei le income, o la amaua ina le whale lea. O le whale lea, Faapitoa moe is my best, the best of the best guest house. You're gonna love it. Tasi, lua, tolu, le tupe, o tauta le fi fai tupe. A le lau te mana o ave e le fai au, tato patonu. Wa talo ai la. Le ai. A o lea la, tato e fai atu se isi fesili. Pa longa tonu mai lava. O ai a o whea foi le mea e sau wai le ingoa lea o le tato downtown.
o a pia. Mea sa o whainga luenga ai I le tato motu, tato nation, le TV, SPC TV, o inala na o loa ina ai, o le whaitau. O le whaitau lava, whaitau library, o walu tusa library, whaitau. Ua whailoa la I le mea na mata mai ai, ma le mafua anga na sau wai le ngole tato downtown lea Apia, APIA, Apia. Sau tata musika, whaman mole whatonu, e lua se lau. Pere me maua meile ngoa apia. Ua se lau tala, maua e mafuaanga o le ngō pia.
Ia, le fo ua uma, e le ai fo isisi ua mauaina le tatou tali Kristo. Ia, whamatara le tali. Ia, whaafonga mai. A uma na luato le tali lea, o le a sau se pese, se au alofa tuai nai tatou, a inga ma wo uma Samoa uma i New Zealand. Ai, ele I a uma lole pese lea dedication special for all the New Zealanders. Ona tu watu la ia tatou whaatonu. E whai mailan fesili lona tolu la lea. Ia, pay for the last time. O ia na whaia le fesili lona tolu. A le maua le tali moa mua. Le maua le tali lona lua. O ia, la alatu fesili. A la alatu la ile tatou whaatonu. O le tali. O le tusi lea sa o whaitau wai I le library. Mea na o whainga luenga I SBC TV a tātou motu. I upo seo te ofo seo. O te sao mai manua. Kua pā manua lau ke loa inga le kali. Sa tanto fesili I tautua a. A pape ese tau grandpa, grandma, great-grandma, great-father. I'm pretty sure they know the root where the Apia name come from. Wai le maa na ia te loa pia alai. Oi, o la alatu le tali. O le tama loa, pālangi. O mai tama loa Samoa la lea. Wa ae nei la ile matie. I kokonga wa pia. E ile matie nana o ai sa vali ai. Wa le la valan sa vali le tama loa Samoa lea. Le lopo le almatua. Awa tau nuu le pālangi. Ia ai se tama loa ana le tamo marathon ma wila le wila. Awa lawa vabe na o ilunga. Ona whai atu loa pongo atu loa la li pālangi lea. Ile tama loa lai tau sau mai la loa. Up here! Up here! Hey, up here! Up here! Up here! Tau nuu loa tama loa. Pamero tama loa. Oh! Apia! Apia! Oh! Oh, Manuia po ila ai whaingoa le mato city lea po le mato downtown lea. Apia. Ale mea nana sauai. Up here. A tama loa sa moele loa ingilisi. Lawa wha apea na ia. Ole apia. Ia wa alua ia la ea ngangu la ea vaitemi. Apia. Ia lawa whaingoa loa le downtown loa lea. Apia downtown. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ia la so tato pese wa lofa tuai tato inga uma ma wo mai mo mai in New Zealand. This is your song.
Yeah, welcome back to Sufafonga o Taiao Samoa. Yeah, our temine watu watu le tato paatonu le fesili lona tolu. Ai le isau la o ia malana fesili lona tolu. Yeah, o la afayatu le pokalame lea o la o second guest. Wato sila fiaina po ile sunga Sarmy in the first, sometimes last month. Yeah, alo o toi sau o toi invite au ia fa malo sia lava le ma pisinisi le o le Polly Holly. Yeah, ma fa pe foi next month or September po ia fi savali ile fashion show le Hollywood on the red carpet. We are your chance. We are your door. Okay. Now let's turn the mic to Sarmy. Good afternoon, Sarmy. Hi, Crystal. Hi. Thank you for having me. Yes, you're welcome. I adore to have you. I wish you can come every single week. I know, I wish. I'm always busy designing your outfits. Okay. Yeah. Would you like to introduce yourself to the public, to all the people, all friends and Oh, yeah. Samoan people? Oh, yeah. Hi, guys. This is Sarmy Reyes. I'm a fashion designer for Los Angeles, California. And I was here, I think, like a month ago. I guess some of you, they already know me. So I'm a fashion designer for Los Angeles, and I design gorgeous outfits for Crystal. As you can see, she's wearing every of her shows some of my designs. I love to design for her. She likes all sparkle, avant-garde. So I'm enjoying designing for her. Like every Wednesday of her shows, she's wearing my designs, as you can see. Can you move closer to the mic, please? Yeah, they want to hear you. Yeah, as you can see, she's very fashionable, and I'm enjoying every time that we get together. We talk about fashion, and she's telling me what she wants, so I can start from there designing for her. She likes hats. She likes most of the time bright colors. She loves bright colors, sparkle, and everything avant-garde. Right, Crystal? Right. And I'm very fond of you, and I'm very blessed to have you as my fashion designer. Praise the Lord. I know, I'm blessed too to have you as my best client. Anyway, yeah. All out designer le. Se fai po ilusi la ulu ko kia fai kai ma singa o ma fai ai. Ya ona e no fana ia ma fai yang ia skyli o fai kulo ke loa. Ale fai ale ofu the way I want, the color I want. Yeah, owange ke fiwe fai ma spend all kinds of hours making it. Au ke le kai ofu inga. Langa ele o so style, ele o so color. I'm a very colorful person because I come from Polynesia. I'm Polynesian, and I come from a world of paradise, a very colorful. We had colorful birds, colorful lilies, colorful flowers. You know, something that I don't see it here. So that's why I name and call my store Supermarket Paradise. Anyways, so Sarmy is a professional fashion designer. Kele la oisi ofu e designer ala ukangwa fight. Okay, mga ala ofu fa ape. A e mana ofo ila so ofu. Pose puletasi. Pose whatever kind of ofu. Pose ofu fai poi ponga foi. Ya o ia le design uma meanga. A fa pela te mamau le mea lai te nofo ai. E mamau pe tonga tā fo le mātau ia te oelea. Mawa aile leila ia o design o ofu iau te ofu inga. Nga e alu la ia. Awe le design lea. I lo fafine po lo fafafine sui a wai fafafine singo lea. Alu la ia wai kele fafafine e po pato.
popoko aku I lo seisi aku e ngā whawhingi. Ai popoko e sui. Lea whai la poko ai lea. Ia, nā e alu la ia whapewa taunga tā tele ia le mātau. Ia ngā e alu la ia copy le sign. Copy le design. Wai kero design nā au. Ia ngā e alu la ia awe lo tene molo tama sui. Ia se sign ai loa. Kaungo fie le lope kaungo fie aku ngā. Wa lai te New Zealand, te Manua, a lai wa ofu ifo oi design a Hollywood, design America. Yeah, okay. Now I'm just telling them, I was just telling them, those who live far and those who cannot afford to buy these dresses, fancy dresses, fashionable dresses, just catch the design and duplicate it. Take the picture, the design, take it to your designer and design it upon the same design. If you cannot afford it, because, you know, some people, they want to buy it, but they cannot afford it. Yeah. But they have uncle, they have a brother, they have a relative that he or she can design in their own very home. Okay? Yeah. Ole, mai moa mai. Se ta masato pesele mo, wai se fai ele fashion. Yeah. Ole fashion lea. Ole fashion lea. E o fui pāti te tele. Pea whai mea wha Malo. Pāti maumea, rich, elite party. Party ke kele whai angare whai e pea whai government party. A me se ale Christmasi ma Thanksgiving. October 2. You will see these designs. Yeah. Mai moa mai. Aova ai I o folinga, no atana o te muina, pe e se sa e pe ave e tu. Ole beats lea e whai le winter. E ka wailo show le mali. So you wear to the party. Campaign party. Yeah. E malu lula le mea. La la e whai ele mele sa o le shawl. E whaangalo le whainga Raise the shawl. E mana tu a pea o folinga. Guys, the sharp is usually with the winter time, so sometimes it gets a little bit chilly after, like, afternoon. So you can put the shawl on top, you get a little bit cold, and you get hot. Yeah, and just be glamorous without So the shawl you can use it for winter time. Like sometimes it gets actually in California the weather changes every time. So you can carry the shawl, you can wear it on top to cover your back for the cold, or you can take care of the shawl and just be glamorous without the shawl. Your mic is And you not can on. show all You don't your want it, sparkle. You can show all your sparkle in your whole dress. Remove this. And also we add this piece on top. So either you can wear it on top of the dress or just take it off and just be very elegant and glamorous. And usually Krista loves to match the hat with the dress. So usually she doesn't take the dress if I don't match the hat, right? She likes most gold, shiny, and for right now for summer she loves bright colors. Her favorite color is yellow and orange. So doesn't she looks fabulous with the dress?
every Wednesday here. She always wears Sarmy. And this is Yeah. That's a corset. It's two pieces. It's the puffy skirt with the corset, with all the sparkle, crystal sparkle. The back is really tight. It has the corset in the back, so which makes your body very slim. Yeah, it makes the corset. It makes you for any type of body. It makes your body really slim. Even if the skirt is puffy, it's still your waist. It looks very slim, right? yeah. So that's the fashion that we presented today of Crystal. Yes. Crystal. If anybody interested in something like that, just contact my social media on Instagram, Facebook, and TikTok, Twitter. You can find me as Sarmy Reyes. Just follow my social media, and so you can contact me there if you're interested on any of the designs she's wearing every Wednesday. My fashion. And if you want to show your butt, Oh yeah, the corset, it makes your whole body, your bust, it looks really really up, with if you really tie it in the back, and then you can slim more your waist. The corset is fabulous with all the crystals. se famon mole pule, se maya se pese, se tame se wale, se dedicate Aoauli se wale dedicate. So that outfit is for any type of body, because the corset, it fits any type of body. Ia o la tatou break. Ai la tatou break is se pese Faapitoa la pa Manuia tuai mātou ia tau o malava o loo mai moa mai le nei vai taimi. Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau tala le sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tanga ngalo o e lau whatu Ta o toi fui le pongisa E whaangalo le whainga ta Ai mana tua pea o folinga Ai ona lo ua lofa Wa mafua I nei mea uma Ua o I loa e alu Ai whainga tāna ngalo I lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau tala le sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tanga ngalo o e lo whatu
Ai whainga tāna ngalo o e lo whatu. Ta
atinu Le taki sana silima maiva Se alofa mai a wata patelai E tafia inue I se vai esu mai o lima Liu liu areia Se tofa fa atuku So ia le fei tangai Alofa ile atinu Le tangi sanga asilima mai vai Se alofa mai e wata matelai E tafia inue I se vai e asu mai o lima Au e tafia inue I se vai e asu mai o lima Beyond the reef Where the sea is dark and cold My love has gone And my dreams grow There'll be no tears There'll be no regretting Will she remember me? Will she forget? I'll send 1,000 flowers For the trade winds blow I'll send my lonely heart For I love her so Someday I know She'll come back again to me Till then my heart will be Beyond the reef Beyond the reef Where the sea is dark and cold My love has gone And my dreams grow Yeah, te whatalofa atu. Welcome back to Siupofonga Tai Fo. But this time, ole second fashion lea, e lua ma fashion, ole fashion e tau matu, ia male fashion lea. E saule fashion lea male movie lea, the latest movie that we are having right now is called Barbie, right? Yeah. Barbie movie. Ao nei tangata ai aluwa ai ti whanga ai o tangata le movie lea le Barbie. Na maila ia te ine ma te neiti, e ofu lata ofu piniti. Ia lai fa mai Sarmy ale mata le Barbie. O fatula ia o fe mena mai e style oi fa mai le Barbie movie. Ale mata le Barbie. Everybody go there. Girls, ladies, women, they all wear pink. Okay. Yeah, la. Bailo. Say. Okay, the topic for today is the Barbie movie. Everybody's talking about it. So when I asked Crystal what color
would you like to wear next? And she mentioned pink. So it was just perfect to choose the right color because all of a sudden, the Barbie movie came out. I guess last weekend. So have you? Everybody went to see it. I haven't seen it, but I would love to go see it. I love, the movie is full of fashion, so I would love to go see it. So you guys went to see it already? So that's the dress that I came out for Crystal. So everything pink. So she's ready to go see the Barbie movie. What did you think about the style? She likes all glamorous, all avant-garde. So I think it's the right dress for her. It's like a Mermaid. like a cat mermaid in style. the bottle. So that's a perfect gown for her to go see the movie. What do you guys think about the style? She likes ruffles, so the piece on the top is very avant-garde with the big oversized sleeves. And with the mermaid. So she's a mermaid style in the back. The skirt is a mermaid cut. So I think it's the perfect dress for her. The perfect dress for her. So what you guys think? Have you seen the movie already? And now this is summer. And now this is for winter. Yeah, and the color is perfect for summer, and then it has the piece on top, the stole piece, so you can even take it off for if you get hot, so you can take it off, and if you get chilly in the afternoon, so you can wear it, or you can wear it just the dress itself, and also. It has like a very puffy sleeves, so you can show the sleeves. You can take it out the stole, and you can show just the dress with the sleeves, the puffy sleeves. Right. Yay! I know she's having so much fun. Okay, now I need for you to help me take the jacket off so people will see Yeah, the so style. let's go take it out the stole on top, and then she's gonna show just the dress. And also it has the corset in the back. And the sleeves. Or you can do both Irish shoulder. So This and is she Irish always shoulder. One up, one low. Irish. If you want him, she that's always all wears on her style, and also she always match the hat with the dress. So This that's is a the very Irish. fabulous dress. Yeah, one shoulder down up and one sleeve down. And I told She him always like to play. Crystal style is both shoulder down, like Marilyn Monroe. Yeah. So what do you think, guys, about the style? Pule lava la oe pe li foi longa lacy pa Irish. Alu pa best pe. Se oe se She's a Queen Barbie. pe mana o poi oe. Ta liali au shoulder. Ilo pa anga. You know, your sexy shoulder. Woo! Tell me ala si vai. Yeah, touch my like a shoulder. I'll send 1,000 flowers. So that's some of my fashions. But as I told you, if anybody interested in shot my Sarmy fashion, just contact my social media, my Instagram at Sarmy Reyes, or Facebook or TikTok. I'm all the social media, so you can send me a message there, and I can custom any outfit for any occasions, and you can either choose the material or I can choose my own material.
Yeah, au whai a Sarmy. Wa ele I whaataitaina e au. Malo walua piki mai o le shop, ma mai la ato au te le I whaataitaina. A lawa wa ai atu. Te koe kiki a oso mai papuaka susu. I'm so sorry. Yeah, if you fia ia le tamai tai pālangi pe a alu le pāki. Ai, teine Samoa. Le fia. A paua lawa opa tu nei o whai atu. Oka okai. Ele manao au I whaapenga le pālia ka susu. Tulaua le ngana pa ele isi o pa upo tuai. Ia olea. A ole sama. Ia olea. A lua oi. Malo pa anga po lo to lua. Ia olea. Ile summertime. A manao la oi, you know. Pa liali yo boots, yeah, pa liali yo boots. A manao oi. Close. Can you wear this to church? And also, the stole piece, you can also wear it this way. Just Oka. Yeah, that's another style that you Get can make your heart yourself. out You and can marry. play with the dress, different kind of Get your styles. heart out, J-Lo. So Crystal, is very avant-garde always. She likes to match everything, the hat, the dress, and she loves to add glam, jewelry, and all that. So she's very glamorous. That's the Queen Barbie. Queen party. Oh, I will party my ears. Okay. Yeah, can you put this up to cover my books? Adela walwa le fale mangai off. Hey. So if anybody has some questions, we are able to answer right now. As I told you, you can follow my social media as Sarmy Reyes, Instagram, TikTok, and Facebook. If you're interested in some designs for any occasion, just send me a message, and so I'll be very grateful to answer your questions. If you have any questions, certainly the floor is open. But ola wau advice for Samoa to. Loto baba ai mai ya o my fashions a fa pe tongata pe mama foi le me te ala lai I Samoa sa vai Manua po New Zealand Australia. Na leoa copy le style lea. Ya na vai la ia fa Hollywood lo ainga ma no se sau mai ai, you know, you don't have to kau le sau fo ia ya ma wa lo ke so angi aku sha wa tunu a le copy style le facing o le ya nga alo la ia le look. I don't think I can wear this to church, could I? Not with this open. I have to do this. Ka fe ai ola lo kinga wa kwa o kengi a lo kinga. Ba ofungi o fa pe la wa mafailanga la wole o yelo makua. Ya mo me fashion, Hollywood fashion. And that's the name of this show. Or the talk show. It's all about a red carpet, a very special moment, party, wedding. Yeah. Our fashion show, a fashion talk show is about fashions. Different kinds of fashions from Hollywood, from America, and from California. Oh, that's why we call ourselves we established a business called Holly, Polynesian and Hollywood's fashion. Yeah, fortunately, I now offer you to let myself to afa pe tongata
Lawa tō wa ai mai le design. Oi, whai tō tama sui sui. Whawhawhine poto sui sui. Yeah, copy le style lea. Yeah, o tele o vai aso fo I lea la tō mai moa mai fo I nisi style. E watu la e au lo o lofa I se o watu no. Watu style ai o tō le tina po le teina ta mai tai lea. Ia o tō wō ai au tama tō maamusa. You know, ma tō ali'i, ma date pe dinner. Ia wat kele o fashion, ai le ai so ali'i. Ia. Wa o lau tō lua lea na o whai atu na pa mea lofa mai lea tua. Ia, wa moe malo lo o ia. Ia le lau, koe single whai kenge. A lau lea koe kangi. A mai lea tua, o wala ike kangi, move forward and be happy. Amen. Thank you, Daddy Lord God Almighty. Thank you, Jesus. Yeah. Ole tato fashion show le na. I'm gonna try every Wednesday. Ale sausi ngolea. Yeah, o te sauma mai o fashion. If alia te o ideas. Like I said, ole talk show le how it's about fashions, about business, about family values, about the principles of Christianity. Yeah, I may say fa ainga ito tono tato ainga fa Cristiano. Yeah, o to fa pe mai le o se Cristiano le ai le o le style le te of watu au te le of fa pe ya so uma. Only when you go to elite parties, special occasions, may say ke me fa campaign. I like rich, wealthy women. They come out with their style. Yeah, I may say for a fashion show September. All the fashion show I hope I look beautiful. More than anybody, any model of the world. We're planning my fashion show in October for Fashion Week. So Crystal gonna be the one of the models. She might open my fashion show for October for Fashion Week. So be tuned, and so we will let you know exactly when gonna be the date, and we will updating. Also, I'm the one that's sponsoring the fashion show. She's one of my sponsors for my fashion show. So, every Wednesday, from Monmole, mata mai. A different style la show at all. If I style, maybe ile tupe la titi lava. Or terminate from mole lava. Say sauce pese se pa awa lofa twice yo to nganelea o se ruka. Ya ma lofa. O fair mo ya sa sauna sau ia faile talo manua. Ya. Atone tot Faafofoga'aga mai nisi tala faangongo. E loa pa ni tala moe pa ni tala pepelo I leva yaso. Ia, luka, alofa, ia lua pese lea pa fia ai o lua le nei yafi. Sau. Lauia. Maunga pea whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala e ona le maua seinga. O ai ele poe wana upu e seina dia oe. Mana oi ai le loto ai vai no utino e. Sau I tau ta eva nei o peta te no nofo I le malia o si o loto awane e toima salo funga e te tali tonu beata so sola I maunga Tai umo I longa
Solo wape o se ata o polinga ilonge anganga le ai se o te mawhaia na o le iunga o lo whai o le nei tala e ma ta utia o ole o tiu o te talia Sao tamilo ilo ia o aonga Malo loto tumule no fa Fiava aia we fa ai loa Loa fa amuli mai Samoa Lau pelewa e pole pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale pale O solto vita mai le langi aue Ia fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala manai au Ufa ama whana whana O le nei ua osia A o le nei ua le betia Talo whaelo au sama whamau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala ua A e se vali Aua nei e toe te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala lua A e se vali Aua nei e toe te pai tua Yeah, so welcome back po ele siupoponga ole taia po le nei temi ole a aluatu le pesili lona tolu ma ole aluatu la poponga ina atu ele tata upule po tata fatonu. Ia, o le fesili whaingofia. O le fesili o tuspaia. Whaingofia. Tau mai tangata tō tōru ua whaingoina o sinopi, o synoptics. Sinopi, sorry. Lea ua se atua. Nā rau tau tua. E tō tōru sinopi. O ai lai ngō sinopi e tō tōru. Ai se a fo'i o mafuai o na whaingoina o sinopi. Nopi e tō tōru o tuspaia, o ai o lātou ingoa, ai se a fo'i ua wha ingoa ai i lātou le ingoa lea o snopi o tangata. Ioi. Ia, sau rore tari tātou umarot pese umarot. Pena langona mai fesili pele ai.
Ia, te latu fisili. O tangata e tau o sinopi e to toru. Sawilang lau tau atua. To toru sinopi. Tau mai o lato ingoa, a o ai fo ingoa o i lato. Se a fo ufa ingoa i o sinopi. Ke asu mai, i le mama o le ala o ke fiu, e la a o ke nei no peka ke aka. Ko i mai i le whane tulu lo ka ulu, ua ko fo i ngā ulu. Ai u makalo whai wha pe au fia, ko ua ko funge ma piuki. Se suma, o sini o na wha uma, o so umai fula fula, i lo wha aku i le umukuka. E tau choma, Manuia, Cecilia. Ia, a o le aisea ua whaingoa ai. Nā mo ua mafua ai una whaingoa ina i noa po Snoppy. Aisea. Ia, e ua maua le tari o tātou kusili. Le ua maua le tari o tātou fasili, whaafitai, maua le tamaisai o Cecilia Iose. Cecilia Iose, o Snoopy, po i lātou i o Snoptics, o le i lātou ia mātaio, māreko, maluka. E le la vea ai o ane, manat o tō telefe mai e tō whā. Ai le ai le tō whā e ngata i a luka i lātou le fuila. Ona e a fua on ta ua, ona e tau whai tūranga tutusa lātou mōri mau i tala o la whapea ona lātou wha tala no i ai tūspa ia. Tele ia le ua mau Cecilia ia au mai information e la fotuai ia le tato le lua se lau tala a fa pe fu le tenofo around the area ia swing by a fa mamau ese ia mai fa mole ia le information e la fotuai ia la lua se lau tala fa tai Kasi se lau lua se lau ia la pa o tato pule. Okay, we're coming to the end of our session. Fashion designer. So therefore, my last word to you, I want to thank you. I really appreciate you coming in here, taking your time and coming in here. And I'll be here. Yeah, and most of all, thank you very much for all your hardship that you went through, all the risks that you went through and gone through making designs, making these fashions for me. For my talk show. Yeah, that's my pleasure. Yeah, Thank you for always having me here. I was telling them every week I'm going to try to bring at least 2 fashions to show them so they can duplicate and copy. If it's too expensive, then you can always pass it down to your private seamstress and have them made for you. Okay, you want to say your last? Yeah, thank you so much, guys, for be here. SOTF Radio Samoa, and so I've been very happy to be with you, sharing my fashion, and
You can follow again my social media on Instagram, Facebook, TikTok as Sarmy Reyes, and I'll be very happy to answer any questions if you have. So just follow that, and thank you so much for watching. Okay. Yeah, now you're going to dance to end your show. Tā masa pese pa Mexico, pa mole pa tonu. Yeah. Ola pa siva tunay Sarmy. Yola ba ya sole na siva ay o kelo ay nga Mexico. Ko e mai. Ko e mai siva pese siva pese Samoa. Yeah, I'll terminate. You are going to do the cha-cha-cha. Cha-cha-cha in your language. Mexican music. Okay? Yeah. Put your chair over there. Oh, yeah. He wants me to dance with me. Sure. I like your shoes. I forgot to take my shoes. This is part of the show. Dancing, dancing, dancing too. Okay. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la equidad ya. Me va la fiesta, la mano clara, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Me van amigos de tal caminos, me va, me va. Soñar contigo, hacer caminos para cantar. Me va el amor de verdad. My friends, let me sing. We can hear the music play. Dance with me, and once again, oh my love, be my friend. Me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la equidad ya. Me va la fiesta, la mano clara, me va el cantar, me va el color, si es el natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Me van amigos de tal caminos, me va, me va. Soñar contigo, hacer caminos para cantar. Me va el amor de verdad. Everywhere, every way, we can hear the music play. Dance with me, and once again, oh my love, be my friend. We can hear the music played. Dance with me, and once again, know my love, be my friend. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la equidad ya. Me va la vista, la mano clara, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Me van amigos de tal caminos, me va, me va. Soñar contigo, hacer caminos para cantar. Me va el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la equidad ya. Me va la vista, la mano clara, me va.
Okay, thank you, Sarmy. You may leave now and go take our clothes in the car. Check everything in the car while I finish. Toi fia tato minuto. Te maangai pa ngai exercise on. Ia toi whata alofa atu. Ele tato au mai moa. Mai o ma o. Samoa, Sisifo, Samoa, Sasae, New Zealand, Australia. La o mai tātou whai unga o le nei po karame. And I hope you had fun, you enjoy. Because it is all about my talk show. Fashion show, business show, laughing time. Oh my gosh, family values, Christianity. Yeah. Ale terminei o le awhai o atu e lau talk show. Ele Series 6, ole vai yaso lea e wha uma toi loa le Series 7. Yeah. Sa une mai to Kleenex next week. I am laughing right now. I'm very happy, very thrilled. But next week, I will cry. I cry in the beginning, but the crying next week will be a good cry. But terminate, ole a whaawawa tu loa le series 6, ole ono series. Ole whare te lea, na o whainga luenga ai, nei te nā matutua, ta mā matutua, toa tele ia o tangata, mai le top floor, the 12th floor to the bottom floor, i le whare te lea nei ale government project. O te māsani la yasa uma a whawhanga o tangata nei, e iei tangata e misi. O tangata matutua. Na o whapela ia tālo whai. O lea me wa misi ai Linda. O lea me o misi ai James. Ia nau tangola ia tusi lato ingoa il paspepa. Maka umai lalo ingoa, tangata umai wa misi. A uma lana whai au le lunch, lau vaanga i lalo ma fufulu uma pans, ma ulo, a wai luatu le tu lava le truck, po le ban, e atoe piki mai uia ban uma ia. Ona o walu loi lunga, a si matangata ia i la ulisi, ia na misi. O lea meu ele sawai, lea meu ele sa, what happened? You know, ia whai mai, e lea mawhai wa uma inu na whala au tautango atu e no whatulunga le wheelchair ai pa'u. Mai isi au vaenga, wane niwa le ulu le mawhai na o atu whaitotoa. E ta tala whaitotoa. Te ele lava excuse, a naita maia matina. To te loala, e aia naita po naita mātutua, wale mawhai na o le whaitotoa e ta tala. O le tala whanoa noa, ma liua i ala to il moenga. Pe ma liua tua le ewa, wa nofa mai lalo po wa pa'u mai foloa. Ia awai e mamau ese ma le mela i totono le bathroom, e ila le string na e pull, pe a whape e te pa'u i totono le whaita ele. Ai a whapela te pa'u mai whafo whaita ele. Ia ele mawhaina au ia le lo matua nei. Tina matua po ta mamatua ile e pull le string lea. Ia ole e misiona na au. O te alu e asi, to e asi. Ma follow up i naitina ma naita ma ua le mawhaina o mai lalo. Ia ua tele a reasons. Mafua anga o leo mai lalo. Au tele na o mafua anga. Ona o hua inu whala au, o le mawhaina apa atu lana wheelchair, e le ise e pull inga le wheelchair. O se vaainga wha noa tele lava, o vaainga. O le mea lea,
Amu ia ai tātou tina mātutua ma ta mātutua o Samoa. E iai tātou whānau, e iai tō walo ma whānau. E toso ina o tō wheelchair. E o whailai lau pisinisi le iai nei. O le majority po tō telo lātou. O males mātutua. Ai telo lātou e call mai au pe whono mai au. Mom Crystal. Whapena. Ai mātutua e walu 5 tausanga. Whitu ono, you know. Ti ngā mātutua ai kolo mai lava au. Mom. Leanga wa misi ai lātou lata tina. Wa le ai nei ni toa lua. Le loa tele mafuaanga. Wa le ai ei ni lātou paanga wa sola. Po wa mali liu. Po wa whaisi toa lua. Ai tia i ne na la o lātou. O le mea lea. O wha le tono ai leo langa. Leo langa o tangata matua ma leo langa tangata. Ma le matua, le tamā mai tina matua. Wa tū la fawai. Tū la fawai lātou. I le whale la lea. Ma o te ai oi atu. Ia o tō ia whānau. A whaapea o iai o mātua. O lo o whaongaina le wake. O lo iai lo tina malo tamā. O alu le wheelchair. Wha mole. E oe e se ino ai. Oe e te tu o lafoina. Oe e te mā. E alu e push le wheelchair lo matua mai toa ina. Aua. Pa Manuia le atua ia te oe. Te me e whai ai oe le mea ai. Toa ina le lo matua. Te me ai e alu whamanianga toa ina le mai tamā. Ia oe le whai mea ai. A o le popo a te me whai tau sanga a le toi ina lea po ta mamatua lea po tina matua. E alu whawhetai lunga lea tua whawhetai sa ua tali, whawhetai sa ua whine, whawhetai sa whanau. Tōnga luenga. E whamanuia. O tōwa ai ia kopo. Whamanuia. Whamanuia ai ia mātua ia sola. A whamanuia lo e lo mātua, po lo tina, po lo tamā, leo matua, a whamanuia lo oe. Tali tonu mai. E whaao ina, whaatau no ina lea tua, whamanianga ia oe lea. Owa la te tua mamao. Owa fwoi tau le awe lo tina, malo tamā, i se nursing home. O leo ngāna oe, ta usi a e fia whai manuia. O manuia i e sau mai, i lau tau singa o mātua. Lo tina lo tamā. O te whaamatala atu. Lana ana whaamanuia lo tamā ia te au. A ele uma le ola lo tamā. E mato mo moe uma lava i le living room o uso uma mo tuangane to spul tasi mātou. Ona whaperi o lo tamā. O le a lua vai aso. O le tala le fo mai. O le amaliu o ia. O le mea la mato a inga whai. E take turn. E uma le taimea lea uso. E moe ma daddy. Uma o moe ma la tuangane. Wha solo uma o tuangane ma uso le po. Tofu lava la toa ma le po. E moe ma la tamā. Vanga na aia. Ai sea. Nana foi o au lau te ia onga. O te sau mai kolisi. Sau mai whainga luenga alu kolisi. Sau le pao wa tas futasi. Na whai mai lo tamā. O la amaliu o ia o la alu o ia o whaapea mai predicted for mai la alu o ia i le lua vai aso. Ia o wha tilo au e ese i lava au ia e leisa o po, leisa o te me moe ma daddy. Ia o whai atu lola ia daddy. Daddy, e le whea lea me o moe, everybody had turns with you. I never had a turn with you. Ia whamai lau tamā alu pea oilo wa onga. O loa wa onga musika. Ia.
ele mana o lava o e misi le vanoa lea. Whaaloa mai la o tau, ele mea na o whaia. O walu loa, in a midst, ole semester. Pia la to titi ape tolu vai asa umelo semester. E moa ai la o AA degree le whaaloia. Male wha musika. Awa walu kuiki. O sau loa whaku daddy, I quit my college. I'd rather be with you, Daddy. I can go back to school the rest of my life, but I need a chance to sleep with you, to spend time with you and my kids. Yeah. Matu momoe lola ia. Pape atu loa mama ia ole teimi leo oi. Yeah. Ale moe mai toina, ma show tama. Yeah. Wa o moe lunga le kau tua ngalo, na walu e moe mai toi ina ma shautina la whaatale mai. Wa moe lunga le couch. Tau te loa, te I lawa whangu atu a o e lo tina. Whai mai, Leatuiva. Leatuiva. Sau, la mana o mai daddy a oe. O wala loa, walu loa, la tāna le lua, le vau le lua mani tolu. O alu loi ton le potu. Whapea au I po le ale mea, o le atupu lo tama, po ye se mea whapose I la atupu, wa a ame mai e lo tina lo tama. E lo tama lo tina. O tu loi longa alu, le mo moe, uma uso, ma lato whanau, e whala o solo mato. It was his last days. O lato loa whaku, ya daddy. Ava mai daddy, sau, to tuli mai I. O to tuli loi luma o lo tama. Ai no fo lo tama moenga e whakau kawanga vai lalo. Mai lo daddy a mama, no fo mai I. No fo lo tina I te lani o lo tama. Tu o mai loa lima o lo tama I luna lo ulu. Fa mai ona lima I luna lo ulu. Ia, matanga whai lo tina la na isi lima, wa tuu mai lunga o lima lo tama. Whaapea mai lo tama. Ia, ia wha manuia atu le atua ia te oe. Ia manuia, ia sanga to loi yatu manuia, wha manuianga le atua ia te oe. Ona ese mai lava oe mato, ia maa whanau. E te ola ustai. E te ola matau le atua. A le la whai te talo. I sanga manuia oe. Tu loo iata whamanianga le atua ia oe. Ma lau whanau. Ma whanau a lau whanau. Whai loe lau tamai te talo. Te talo I lava, te talo I lava. Ma alu whamanianga I luma le atua. Alai mo moe o malo yo usa mo tuangane. To te waaila I whamanianga tangata e whamanuia e ona matua. To waaila o manuia ai. O te ola omi ai. Wan whaape nāle whamanianga lo tina, lo tama. Ia santu lo I o waso. Aso lo o langa. Ia e au auna I lea tua. Lea la. E omi ai lo o langa. Skipi mai a ma liu lo uso mo liu lo tuangane ma liu lo istuangane skipi a walu le isi uso le so o ma liu la to le isi uso so o ma liu a to le isi tuangane ma liu a to tasil sho tuangane o Faapitai Aso'au o lo fai au o ia lo so ifua pe ai ma sho uso Kim o lo I Mississippi Tennessee ma siana whanau. O lea la whanaue, ia aua e tau tū ma mao, ma o mātua. Aua I aile aso, e tua tuai a ao lauta ma lauti nā. I au lunga. A ia whamanuia ia oe. O na alula I le aso, ua maliu, ua malolo. A o whamanianga o mātua po wai ale mātua e whaafofonga le atua. E whaatau noe le atua.
whamanianga ia a ta mālea mai tina lea mo oe. A whaapea o mātua ta mawhai e whaisenga luenga, whausia se au lotu. E le ta tau ia te o tō na tūma maua mai. Tau no mai o mai support. Support o mātua, support le e kalesia. O mea nana whai e mātua whanau i o mātua. Tele tau sanga ta mawhai. But we were there. Leo tu whai atu a waile umi ia ta maa maloti nā le soifua nei. Ai wha a wawe lea tua, wha manianga lea te oe lea, ma lau toa lua, ma lau whanau, ai meisen lava, ai ia e kise ngā lue, ma sapoi o mātua i to tonulan e kalesia lea tua. E lilo ia oe wha manianga lea tua, peina lilo ia o lau tangi lei lungan moenga. Ina walu pa. Lilo ia o whamanianga lea tua, o le a whamanuia o lea tua, i sau pāanga, i sau toa lua. E leo se toa lua mativa foi. O loo toa lua na whamanuia i lea tua iau, i pisinisi la ia. Ia, o na walu la ia se i koe back up la le table, mea au ki alu asiasi. Asiasi nei tamam, nei tina, o se wha noanga o te alua. O te alua tu totonu, a wa maliu mai, wa ngau lua mai se lo matua. Ka lo whai. Wa moe lava o ia, pe au lai moe, a wa uma leola. Lea la, tā lo whai. Ai whanau ima o, a wa tia i matua. Na ola mai ai, wha susu mai la aiti, pai se vai, wha tau se vai, selu ulu, ao le a onga elementary, junior high school, e o kolisi. E se male telo tau sanga, na o ngā i tato mātua ia tātou. Anyways, na walu la i e lunga. E la le isi aso na wala tu ai o walu le poloas futasi. Au te alu e sa ilia tangata ia, e ave ia, ia mea ai ia po ua misi, po lama ua misi. O te luatu la, pasi atu le number 28. Pasi loa le whaitotoa. Ai wha mai le tangata. Psst. Psst. Malo si atu le wha ilia ta malo le aloa. O ti lo loi tua. O ai le wha apea mai le wha ilia mai a. Whapea nā lava. Ia o lisi aso. So ai. E la tu fo iau e tu whamea ai nei ta malo loa. Nei tinam ta maia mātu tua. Ia. Pasi fo ili whaita toa lava lea. Whapea mai fo ia. Le leo. Psst. Psst. Ia toi ti tilo loa. Au ti tilo mai la. Ona mei la i tua le ulu. Ia, whapea nā lava, le vai aso atoa. O whapea, posi ngoa ele, kama whai ka alo mai au, you know, o aule e pisi e take care ka mākukua. E la le si aso. O paai le tamaloa lea, wau le kea. Ia o lako alu, ia ngā sao lo i whafo. Pa mai, lady, I'm hungry. O whaku, oh, okay, I have extra food for you. O tanga loa ave ai. Alu lava, e la longa tuai ta mā loa lea o lau kite, o wheelie, o lau kite, e push. Ia la longa, ia laua sau te teines, e mai mea ai, ia whapea nā lava. O lola ia lisi aso. O stop loa. Ia. Stop lang lawa ku mai fa fo so fa kale o le ha. O fa tu la ia. O le amele ele sa wai oi ai laloi o. Ai fa mai le qualify ya. O, lo winga. Nga ka ke le wa ku la loi e ai. E rich. Ele qualify la ko ai me ai. They have to buy their own. Ya alu lava. Ai lola le asona. O sao loa, ma mai lau tu spaia, te mila ne wa mai lau tu spaia.
Ta ofi la yo a. Faapea mai le tamaloa lea. Can you come in my room? O fatu lola ia. Yeah, sure. Ya wa walu lola ia wa papea o wa maua te me fa ele ma tu spaia. O watu lo tono le potu. Potu tama loa lea. Oka. Sawa le wa, lalu le wa, lifa le wa. Na oata o models. Models all over. Models Afelica, Lucia, sia mangi, America. Au te lewa ai se teine Samoa. O whapea, yeah. Tō te loa la. Wa vela o atu tutono nā whai lo le su e tu spaia. O le 1 whole year na whai au le su e tu spaia mai tama loa lea. Ai le loa au. O ia, o le whai au. Ona ofisilia tu loa le ia te ia. O oia le whai au, nai a whai atu e mau, e sau ma le atoa mau. E loa e mau, e tau loto e tama loa lea mau tu spaia. O Pesilia e loa. O oe sa e whai au. Po oe se whai au. Whamai I was a pastor for the Southern Baptist Church in Louisiana. Oe o la lama ua tupu ia oe, lamu e o mai nei whale. A whamai tama loa lea. Wa whai a o mani whai au. O whai atu, ai se a. Wa whai au talu ai, o te are la unga. A o so lola o whiau laula. Ia na warula ia whapa ula I lalo la au. Ia na ola ia wa whai, wola tangata wa li poki a. Whai a loa. O whai aku, o hale ia koe ngā me e kūle loko ka o whi launga e alu e ula. Really? Are you serious? E mai, yeah. Wa olo le tasi aso. O te I lau whamai ni tama aloa lea. Mai, wa oba tau sanga o whai tātu spaia. Awa whita lai mai lea tua langa whita lai mai fo I lea tua ia te a. Wa mai lea tua. Wa ole teime e te toi fo I lo a inga. Wa ole teime wa uma ilo misiona. Yo ole te mana o mia toi fo I lo whanau. Ia wa o kei ia. Kei ia o nganga mai ka māloa lea. Le whai au lea ngā whai a lo nganga o. Whita lai lea tui anga I whamai. Wa ole o keme koi fo I lo a inga. Wa ole keme o mai lo misiona. Wa ole keme ke alu e asi shau whanau. Toi fo I shau whanau. Ia o whai atu lo la ia. Lama wa. Wa whai ai o ia whamtalanga. Le whita lai mai lea tua. Ai whamai. Na whita lai mai lea tua ia au ana pō. Le la o whai atu ia oi. O te matau fo I au ia lea tua. E tau la na obey oi. Na ustai oi lea tua. O lea la. Sau. Tai au. O te mana invite ai oi ta oi e breakfast. Ko au anga ma was a breakfast was a dinner. O lo alisi tai au. Aluatu lo la lo potu. Pamai. Hello, Crystal? Are you ready for breakfast? Okay, I'm coming. Maolo whamai, o te mana o e le iota oe e ai breakfast, o te mana o e ave oe I le courthouse a Arkansas, o le mānaia iole o to tono e art, e lata art, very artistically. E painted tangata to tonu to e alu whale lunga. E le hei se courthouse a whaapea a Clinton. Wa o Clinton e sau mai Arkansas. A mai ole courthouse le a President Clinton. O whaaku, yeah, maolo. Yeah, whamai la, yeah. Alu la ia mata o whaapea. Wow, what a beautiful, nothing compared to California courthouse. Wa masanya courthouse in Orange County. Wa walo lai lunga. Wa walo I lunga e fo ina lei. E mata. O saulo I lalo. Alai tutu watu ia Charles. Lau to lua lea. Tama lua lea pa matalo to ia. Tutu watu ma le judge. Ia ma witness e lua.
Ia ma pepa nei wa uma na tusi. Ia, o saulo I lalo ti telo atu. Lai ti telo mai umala o vanga ko whai ia. Ala me o kuku mai ai a whawhinga ia ko o kolo. Ma la o ko olua. Ma Charles ele I o li keminga e ko olua ia. O alua tu loa o whaku. What's going on? I have a melee judge. Are you Crystal? Aso'au say yes. Well, Charles. Yeah. My Charles. Well, honey, I need for you to sign the paper. O whakula ia. What paper? I have my man Charles. Just sign the paper. Yeah. O whakula ia. Wait. Hold it. No way. Yeah, if I may the judge. Wa umana sangi pepa e Charles. Wa umana witness. To oila sangi. O whaku. Oh no way. Yeah, wa le so ma fo e fialo tama lole ya. E le so ma fo e fia no fo ya. Yeah. O fa ya tu lola e fa fa. O ile judge le ma o banga ko luya. O lua ia witness ma Charles. Ma le judge. O fa tu wait a minute. Hold up. Let me know. Let me go. So walu I ile fa malama le. O ia le fa malama te le na. So walu I ta talo ile tua. O la walu pe silingia le tua. Po oil so tofi po o ia mea pe o sel sona pinangalo le. Ia to te loa. O walu loa. O ti tilo I fafo. Ki ngale kumo ngai ka ngaka pe o I kong le courthouse. Ale o fa apea lo te spaia. Daddy Lord God Almighty, I don't know your will. I do not know your plans. Is it thy will for me to marry Charles? Please answer me. They're waiting for me. If it's thy will, let thy will be done in my life, not mine, but thy will, Almighty God. Just let me know that I may not make any mistakes, a mistake right now, please, Almighty God. Please, Daddy Lord. Papenalo, susuelo to spaya mo tala noile to ala fe o ele kero kanga makuku mai de jai mange avang. O ti tilo lo susuelo lo to spaya ai tau tono to lava ile mela highlighted out. Mena walo lo mission ai Samoa I upolum savai. Fa mai certainly. Surely. Oh my gosh. Yala mai fak we ngai. Ala wa ku ma stay fa malama. Oh my gosh. Ola musula la wa umi kele nga stay mai foi la ko ya ola fa tsa mai pole a so tsa. O wa lua tu lo o fa tu pa mai a Charles. What did your father say? I said, he said certainly. O ka lo so e ku spa ya la fa ma la thumb. He says surely, certainly. Fear la ko ngai Charles. Yeah, wa fear ma king tene ya witness to lo ale courthouse. Yeah, ma le judge. Oh, to little fear. Leo ato to you know when you marry somebody kaunga make love, you know. Ma o police lazy mo out mo fear fa ali mai. Ange ke ya pe se me fa po se. Ona o man tua lola ia tala Charles fa mai. Wo ole te me fa mai le tua wo ole te me o mai o misiona wo ole te me te po e lo ainga wo ole te me e alu ai lo fa nau. O man tua lo o inala e u lava na o te ala a fai per pinangalo le tua o lo festa lai mai certainly and for surely. I had to obey. I had no choice. So far, O fa to lawyer Charles. I lay witness le judge ma witness say lua. Why me? Why me? Why me? Oh my gosh, why me? Fa mai Charles fa because of what you have in your purse. Open your purse.
Ia loa, o le ia se mea lau totono lau pes. Na le veli lava mai tu spaia. Fa mai, go on, open your purse. Tang lo, open lau purse. Ala wai totono le tu spaia, o mana utali le atua. Tang lo mai lau purse. Faku, oh, I see. Okay. O faku lola, ia okay. Lau was sure. Fa mai le atua surely. Certainly. Ia, le se me la toi fatuai e loa. Wa o le atua lo fetalai mai. Ma lo o tari tonu tala Charles. Fa mai Charles. Wana o fesili ai. Why me? A le tele o teine. Na o ia le bachelor le iaia santo o loa. O bachelor, mo meo tama po tamaro loa e le fi faito o loa. E le fi alu na to tupe. Ine fa fine po ni whanau. E mana e single lava e a ka alo ai, you know. Ka alo lalo langi ba ai. Gele kenge. A o maro sai ka alo ai Charles a. Because he was rich. Yang kenge mo maro manga ngai e fi o mai a Charles wanga kupe. Ya, pa mai rola io Charles ya. O mangela sa ilo lima. Mga ngai Charles ngai mama. Pa mai la io ole pa finge. Ya, fa maulu lo le mama. Ai kango au ave esa le mama. Fa le sa makoloko nga mama. Ka o le waman fa kausa waki. Ngo fai ai le judge. E salma to loto ne mama. Ai ma fai na fai le waki. Le watch. Ai se I ma o la se ke me mai se watch. Ele wamat. Yeah. Ai mai Charles. No. Just a ring. Let's put the ring. Yeah, fai le nguko Charles o nguko fo o pafinge. Yeah. No, go on, Crystal. Fa oso ia o le judge ma pafinge ai ko lua. Ia ke lua. O fai ala ia o mama ke le lo pe fa fenga i lo e Charles lo size. He never asked me. Ale te kongu lava le mama. O kangaka le Charles. Mo kwa wapi pe ai fa ke ia. Ia o malol fai poi ponga la le ko kong le ko le house le. Pa mai le Charles. Ola ata o nei. Tao la ta ai fale enga. Ya mau loa ai fale enga. Ya walele le se ai ngalo facility after facility, you know. Yeah, don't worry about it, honey. You're my wife now. Opaku, I know, but I don't have any feelings, you know. You're supposed to date, you're supposed to make love, have sex, you know, you're supposed to do all that. But we never done anything, and we never kissed. And how in the world you expect me to love you as a husband, as my husband? I don't have any feelings. You stupid idiot, you know. Papenga ya la ukala le palangi le. Ya umaloma ai fa mai. Okay, honey. Ole asa one. E pole lava o so se dela lava ka oi. Fa kauso ka vale. So se kuenga ka vale la lo langi ngai eke fia iai. Ka oi whakau. Ia, whai ama ka leivangi ka ngai ka vale le dela. Alaku lea dela o ke le karikong ele o iai au se feeling pa angale o se ko o lua ia au le kamalua. Ia oma whai mai. Wai, ke vai hako e se ka vale ke fia ai. Whak le ai. No, let's go. Ia o aku lea dela. Ja, aku le dila pa mai loa ia Charles yao. This is the last dealer. Go on. Ole dila la, ye Mustang dealer. Ki kilo kuloa. Oh, ma ngai ska vale la ni. Ma ngai ole Mustang horsepower. Pa mai la ia o Charles, go. Ya waru loa, ki kilo the white one, the black one, and the yellow one. Yeah. Saulo man kamalo le dealer. You know when you go to any car dealer, they always come out. Salesman, they always come out and try to convince you. Saulo le dealer le convince au fakula. Yeah, I like that yellow one. You know, yeah. Pamay tamalo, come on in. Ya mao le tono fai pepper. Ala ngofong ngai Charles Cavale. Will make me like a fool, look like a fool. Wa alu ko kong fai le Cavale, alu ko kong fai ngai pepper. Ya mai ya kamalo ya alu loe
Ma pepa ia lo ko lua. O walo loa fa ku Charles. La manga o kama lo ke la ku kongo. O fe le kupe fa ka wale ka vale le. Ya a mai me a Saulo kama lo fa mai a Charles le ngofa ka vale. Ya o le price le college for lima afe. Ya mai me a Charles. Okay. I will be back in 10 minutes. Ya o la wo ngofa o fa ko ko ku wa pe la ma ke le kama lo le sol. Ai longa se kupe sol. Ya a me me a Charles. Ya o walo lo ka vale. May get in. Ya o woso kon ka vale. Ya ma o sa o le US Bank. O ngofo ya mo alu la ko Charles ko kon. O fa apea lo ki kilo. O fe. What is going on? Lo ngai o langa. Ya waya ko. Le a ko le lima le fiku mingo ke. Aba ko sa ya Charles mo le ke kusi ke le a mafia fia I kupe cash. O fa Saurio Charles, this is your car. Mai sao le amount kong o le ka vale. Are you serious? Is this real? Oh my God, it's like living a dream. Mai mea Charles, nope. Alu lola ia maua. Alu atu lava au ia alu kokongo. Ave le cash le fai kau. Mai le ki. Ia, mai loa. Kalaiva loa ngai Charles le ka vale. Akia ilang ka vale oi le dila lava le. Kalaiva koke loa. Kalaiva sa o lava o le malava le ngai Charles. Wapia woi. Le la get rid kwa umama fa ipo le la kukuli ya o lo ai la get rid already ya. Ma o sa oi o le malava le. La kwa Charles pay ma fare ma ua. One way ticket. Yeah, one-way ticket here, one-way ticket out. Yeah, ma o lo long o fa aku lo la ya. Oh my gosh, are you serious? Ma ko wa yala ma ka avale pakai o le airport. Fa mai mea Charles, I'm taking you now to your children. I'm taking you now to your church. You always talk about your church. I'm taking you now to your parents, to your family. I take you because God told me to take you. Return you. Your mission is over. Yo fako oh my gosh. Ya na maoro la ye lunga. Ma no fo pe a ko le kula ngo fo i lunga nga mangai fa kali valele. Fa my lawyer Charles. E fialo fa now. Fa ya eto alima. Eto alua ya teine to tolu tama. Awa matutua umala to was faito lua umala to except my oldest daughter. Family ngai ya Charles. Okay, alwe Carlo fa now. Failo fa now. Ole la alwa to mami. Ya fia la to. Ya na e faile lo fa now. O ifo la malai va lele. Le temi la tato nu watu ai. Na e faile ya lo fa now. E amifo e o ifa ma mifa ni limousine se fa. O fai ako, oh my gosh, 4 limousines? Are you crazy? Oh my gosh, it's like living a dream. Oh my goodness. And for my 4 limousines, I'll call your kids to bring 4 limousines. O fai ako, la, fia alu ya limousine e fa. Limousine se fa. I for my, don't worry about it. Ko fua ka mai kiki mlanga limousine. Ke lola. Wa makanga o kalikongo ya Charles. Wa ai ngai mea makupe ma ka avale ma live alele. O kolo lola kama. O fa aku Jackie. Baby, mommy's coming home. Aren't you happy? Oh yeah, mommy, it's been a long time. It's about time, mommy. O fa yatu, well, guess what? I'm married. I married this white man. And I'm married and we just got married today at 10 o'clock. Oh, yeah. And he's bringing me home to you kids and to my family, my church. He's coming. Oh, yeah, he's coming. Baby, wake up. This is true. He's bringing me. We're arriving tonight
at almost like around between 11 and 12, I have my itinerary here. Famai show tama. O fatula ya and Charles o longa ingoa o Charles. Famai Charles e me fo limosing e o mai faakaria ya mami ma mai limosing e lima o ya fa. Famai show tama. Why? Na me fa e limosing. I don't know, Jackie. Just bring limousine in the Just come and wait for me. I'm just anxious to come. I'm very happy God spoke to him to tell me the message that my mission is over. I need to return to you kids. I need to return to home, to our church. I need to home. I need to return home to my family. So bring limousines, 4 limousines. Otherwise, he might be angry if he didn't see in a limousine because he might be angry for not trusting him. Ya to te loa la. Mātau nuu mai loi alei. Mātau nuu au ti tilo whapea. A wake a whewhe. It's like you're stunned. I was startled. Ai ti tilo atu lei tu whapea. O le leinga limousine. o le leina limousine. 1, 2, 3, 4. Tu e ngā limousine. Ke kele po ya. Oh my gosh. Ya, savali mai lama shautama. My mommy. Hi. Then we greeted each other. I said, baby, this is a lot to lua leo langaingo Charles, my Leatuivaoalii. My okay, we have a lot of fun now ele te. You know. Ele unkamaiki makiki vai ke yeva. Oh yeah. You know, they're well off kids. Ye lako kupe, lako fale, mangwe, lako ngaluenga. So, young and papi and all. Oh, fact, where are the rest of the kids? And my grandkids? Famai, they're all in one limousine. Mato atu loa, ma Charles. Atu uma mai lava shofa now mo grandkids. Ile limousine tasi. Alai available uma isi limousine. Yeah, fayatu loa Charles. Alulola oile limousine lali. I said, Lato amla ofana tata no, I need to talk to my kids. I need to upgrade everything. My kids, you need to go alone. I need space. I need time to be with my kids. I also might go with the Charles. I'm like, oh no, they're my kids too. Oh no, you're my wife now. I'm the boss. Mako wala ya muli ako ngai limousine. Yeah. Wolola ile fala ingale Cerritos se 24 hours. Fai Charles. Oi, se fale inga po fair lava o fale inga LA, Hollywood, po le Sarmy mo wai se fale inga 24 hours. Kako woi, mako wo mama ngai empty limousines. Yeah. Malo, to wolo le fale. To wolo le fale a William, show tama. Waloroya Charles wa moe ai o fatu alla yo e moe fale William. Ai alwa moe show fa nautene, ye fa pena la. O atu taiau, o sau shau tama my Charles. Whapea my Lord Charles. Yeah, or my tamaiti. I want to talk to all the kids. To all my kids, you are my kids now. O lo toti now, lo to lua, lo wife. O to o sons, ele ai sau whanau. O to lo whanau now. O le mela leo te manao ya o to. O malava o to ya 1, 2, 3, 4, 5. Is su e dealer. Car dealers. So se ta avale lava, e to tote manao ai, I will buy it. Tote lola me tameti. We'll take advantage lo tameti ya Charles. Walo la kola uisi san kinga lai e kalaiva BMW lo whanau. Kau nkai o ka avale BMW, ka vai se amani. Ko fula o whanau e ko luama BMW. Ai alua ngai ka meki wa piki mai ni skavale wa piki mai skavale wa ngaka ya wa oma ka vale ang fa ka ya pa mai lau kama kenge o ke mga o se Escalade Cadillac Escalade SUV ya fa ka for Charles familiar Charles last one call all your family come together ka ku ai se fa lenga so te lola me uma pa mai Charles Kolo au lau usama tua, malana tu alua, mareko. Malo mareko. Yes, pa solo mai atia. All my brothers I called and they all came with their wives and their kids. O mai umau fa tumulia li fala inga senga.
Wa mai o fai ai. Se o mai ma ainga le o fai po ipo o le palangi le lo to lua mai le atua. O mai me ia Charles. O mai o ma sho ainga. O malole me ai I wa fia o uso to ngane wa about time wa fai e so to lua. Ya ai wa umalo misiona pa mai I so ainga. O la loka lau vai te leto e au misiona. O fai atu. Not now. Maybe I do not know God's plans. Wa umalole dina sao loi fapo mateo tusi ngai. Ya afe oi. Ya afe oi. Ya afe oi. Ke le lopo oi ngā lupo lau kamakama ngā le ave Charles le bank. Ka I afe o mangi ke o kusi. Ya kofua le brother ma le daughter-in-law o le my sister-in-law po le sister ma le brother-in-law ma ka I afe. Ya au ka meiki. Kofu o ma la ko ma le silau ka la. Everybody was so full of joy. Avaku le show kama makua la le umai fa umai ngai umai le Stanford University. Avaku wai le famaya Charles. Avaku le se fulu afe le ma oi Jackie. Langa le fa kau so ka vale. Ele manga o se Jackie sang ka vale. Ko fa kau lava lang a brand new car. Famaya Jackie. No, mommy, I don't want the money. I don't need the money. I just bought a car. O fai atu se baby. O le avako los fulu afe. Kanga ia ave los fulu afe. Langa loa ave uma afe au baanga ia. Mai ka avale au baanga uma ia. O le lo faku I Charles ia o es fulu afe. Ava mai lo chok tama lea. Le ai. Ave stoi fo iato es fulu afe le ia o lua ma Charles. Fai isi lua mea. Yeah. Oh, Fatula Charles. Well, Charles, my daughter Jackie just bought her brand new car. She doesn't need a car. She has a good job. She runs her own business. And she feels like she doesn't need anything from us. But she appreciates anyway the gift that you've given to her. Yeah. For my Lord Charles, okay. Ole tupelea. Fa longa mai o e shau honey. Ole tupelea. O la o te manao e ave ma le atua. A watu sifulu afe lea. Faa sifulu wa e ai. Ta ua le atua. A watu ma le 5 afe lea. Faa iai faa taulanga. Ta ua le atua. Se kai maa ngaia koe ngā maa fau. Maa ngaia koe ngā koa lua iai. O le atua. A ngā sisi koa lua o pia ma pia, you know. Ma fia, ma alu o ngā solo. A se nei ta malua, e sao ai ala o le tofi mai le atua. E ula o le Samoa, a le tofi mai le atua. Ia, o mea nana fai. Ua fia, ma aleluia. Aleluia, fia, wa aleluia whapitai, ma whapitai, tere whapitai, wa aleluia le atua. O mai nei la tā tau le whai unga o le serious lea. O whātola ia Charles, whamelo Charles ia o mua. Taron tā mai no le moe a o le whale a William. Ai alu e moe lo whanau teine. O to o lua o maa Mary e o ma moe whātasi. O whātola ia. Ia alu moe whātau star whale. He ngoma whailola ia ka moe. Ia. My little child, I said, please go buy us a house first. Ia ngā kama moe lola, ia welo. Ko ke lola. Le isi aso, wa alu le ulo chais, alu le aso ako, wa alu e male aso ako e shau kama, wa le alu e shau kama e whainga luenga. A wa alu e ave chais, lea fale. Sao loa chais fa mai. Ia, wa maua tā fale. Oh, ia, ma nei a tele. Ia awe au le fale. Ma nei le fale e o mai nei lava te mi nei. O lau te no fai le fale na. Po le ale tele ma tele o isi fale te tele au. Ai e alu lava lo loto le fale lea. Le fale na fai e le angelu. Na faa mea lopa mai lea tua ia au. O ina na amata ai le maa inga. O ina na amata ai ma bisinisi.
Malo le fale. Pasino mai le atua ia Aouli si fale. Le fale. Pasino mai le atua le fale. Le fale. Malingi au loi mata. Na o masalo sanongi ale atua le teime mua. Na o leo stai ai. Ai ngalo ia au pina ngalo le atua. Pa mai tu spa ia. Peta lai le atua. O wala leo o wala ia. O mafaufaunga leo o mafaufaunga ia. Malingi o loi mata le nei teime. Manatua. Lo te ena. Rejected, I neglected. Lea tua malana whātua nunga. Wai ue na o walu whale pui pui. Ta māma tina. Po lea lava i teime whala auli ai oe. Po lau tama, po lau tamatene, po lau ainga, po lau tamatama. O, ui ala o lea tua. Tele matulu I Manuia. Pe lau tau tangai mai ai. Pa Manuia le atua ia au I shau to lua. Pa Manuia le atua ia te au le fale. Le tasi se fale. Ai lua. Tolu. Pa. Lima. Wa open mai fa le atua le se tasi fale. Open masina lea. Hale ngate na. Pa Manuia le atua ia te au I lo fale o loa. Paradise Market Store. Sa'awai le whamanuianga lo tamam lo tina. O lea, o oe le tamatene, o oe le tamatama. Us tae muli muli o mātua. Ai meise a te ai ato o mātua e muli muli le atua. Lai whai whi awa le atua. Ui ai ala o mātua. Lang o mātua lai taita ina o ala o le atua. E Manuia ai oe malo whanau. Pe o lo Manuia. Le wa o Manuia o sele sele. Le Manuia o le ustai. Ustai o mātua, ustai le atua. Le ngatare na o le alofa muti muti vale. Na tai au le atua I le fale lea. I aikensa. Wa traina iau ia o alofa tina matutua matama matutua so se lanu. So se tausanga. Train mai au ina. And that was my mission. O lea la pa wow e au te mi nei. Le alofa muti muti vale. Yo, nei tama, nei tina matutua. O le unga le nao tangata pole, tamatene pole, a inga ustai le atua e uiona ala. E wha manuia oe e le atua. E lilo ia te oe. Ai ai le asa oe wha pupulai oe. Yo mata e wha manuianga le atua. And that is the end of my series 6. Vai aso la lea. E whae uina atu ai lau series. Wa uto e fo'i nei la. I aikensa e na o au. Uto e fo'i pato wha. Uto e fo'i pato wha e mātua. Matina matutua. Matina matutua. Matama matutua na o tausia. O lau choir na o Aoaui ina. Te le tangatan paola tia au, a mai paola tanga le atua. Te mantua nei tangata wa sa o loto I mea ai. O le serious la leo la o serious muli leo la o misiona. O to e foi pato fa I nai mātua nei. Tangata o manei. O malingi o loi mata. O mai wa pi mai lau ta abale. Tinga na lau ta abale. Ma tangi a loi mata. Ma o ti tilo wha apea. Ia one o ti tilo hati ala. So vitangi si mai. Ma wha apea mai lava la to lima. I luna lau ta abale.
whaaponga ni vai hasolea. Whai unga lo serious o lo misiona. Vi ia lea tua. Manuatele Leatuivaoalii Leatua ia te oto. A meise lava o to tina matama matutua. To Faapitoa. Tomo fai pe ama pa ua tu ile anga sala fa afetai watalia o au e wini o ule anga ole toto na malingi mai le sa tau rola o ali falango lango ya Yesu taimile anga matai mi malu ama fatia ama vai vai ole atua e pai mai ave uma avena awana te aveina fae e atu ya te ia o polengo le olanga Taimi malu, e ama fatia ama vai vai, ole atua e pai mai, ave uma avena, awana te aveina, fae e atu ia te ia, o polengo le olanga, falango lango ya Yesu. Taimile anga
Business has a partner